FM Akoma etiefo a moda nyame Akoma so na nyame ehyiramo aka ho na Akoma mu nsam dwumade braso na awie menema badwafo Maa Akos yatena se na yede Akoma mu nsam dwumade no ebrewo yede tuwo ewo afiafie mu ene wunwuma mu enu nti babia wo bia no na wabomode ansa wo betai chuku na afei wafam yaso na watie ede amaye na wahwe bi nso ede amaye se wo behwe ni TV so Rabi 1 TV multi TV no eso edemu live Rabi 1 TV ubenya bi ahwe wo ho ena afei onua TV yeni ankasa yediem eni da ho pa ubenya bi nso ahwe ewo onua TV Facebook Akoma 87.9 Akoma 87.9 o like page no na wa comment na fe wo bomodi ansa obe share ede amaye nti yenua mu amu Facebook no enura yedurubo sha asase ne so menim se ene ye betra nti no monkoso ana mon share wo Facebook nso emaye YouTube Akoma 879 subscribe yen page no nemia bell no adoma no so ebreso a na chese nso ubenya a notification no say program no start na chese wonso wa link no ama afufro pin so atumi anya bi na wo mo ahwe nti both Facebook and YouTube no momodi ase mo be share na fe mama ye more stars nso e wo ho na bibia aye kana na Adepa Information Center kwatwa fatia biem Big Love Radio e wo Spain Otaibo Radio Modern Ghana e wo USA OPD Radio GH eno ewo UK Free FM 97.5 ewo Techiman manager dache hene wobutuo na mwahye Asopa Online Radio Asafo Pokuska Palace omonso ewo France monkoso na monhye emaye fans of Akoma mu nsam Maa Akos great family fans of Maa Akos ya den Akoma mu nsam platform no menua ba benagin happy home eda onike pizza fan club ya de ato ehonso monkoso na monhye Famaya Charity Group Foundation Adrianaba the ato first story pure natural ya with the 3P garlic meshaba and a fe grow fine moja draw and aso yasnia yade ebramono yanko my bedra for the di kind yankwaje update yen story bia ya ye tata we here say ubehunu ne eko Pastor Julius Akwaba Mama Joso na na kwi Akwaba evangelist Akwaba yo abedwa for update wo ho moma yetiefo ne yahwefo so entibi Myras yetia etiefo nya baby awufre patcho na ye update a wo no ye Tuesday 18th October no na ye that story yenu abema Abraham Augustine Lamte a oba ya na o se yenu abema aduyeboa a aha the story abante kokoyi ono that so no abema etiefo be kai no pa na etumi aboa na odna semba na woko tu kwan na aduyeboa a na wafa ne sene papa ene ne bibi a chase otunofo hye ne nkran abrabomu hye ne den bra na bamu kura ya buo no na oye na dwen se obetin ska na boso bia ode abre no enti na ode ba na fofi anto ata na yenua be ma aduyeboa etia ne na anaso free mo kan chen gu ye na o free mo no em say akire sika sem no yesese almost 23,000 na ode ascend papa yi na papa no so free mo no unfortunately wan ka bibia nche obi ase abrante sika se ya na ase ba wa free mo no men so ajapade akwakodi ni nche kan de odutum se na me frɛ abusuafo ne di to omanim se ni se na me ma no ewo ye let me ba ya no matu ho anamo up to now stay now yes omode ma me no me se enya nkan ene se me dia be dam no ma me no mom na yeah, Akoma 87.9 FM. Ana Japan ni akwakodi no na usi why and actually say what now no Mr. Aduyoboa oye hwan oye koko krachi e den otwi wudi ye sache mu bi ye tie ne se na me ni na ye aduma nti akwanya beda ho ese mi ntukwan kwan Dubai nti ko ye aduma me ye aduma me di misika nyina e ma no conversion afa so di sika nyina okay me ko na me ni bank account nti me ka sonko bi eduma me ye to kwa ye no omosi ade se miamu me wo ho ansa na omo bi timisi ya na sen ebe said tie biara na ye na kosim konwa na de ewo bi office o ka kire ebe boa because etwa say Augustine Lamte
ensa ka ne sika na August Lamte ye frɛ wa ye nyaw menim sɛ aha since I will free her ɛkɔɔyɛ no nti yɛnim what is really happening yɛnim adekode port a ɛsie enti August Lamte sɛ wotie program na sɛ wohwɛ show na bɔ mo no sɛ nne ya wobɛmi ato nka firi sɛ ɛsɛ sɛ yɛkɔ maame no in fact wɔfa deɛ ɔni problem biara na emom ajapade ni nyina kodi maame no hɔ enti abusuafo no ko munya ahwe no maka sɛ out of ajapade no ɔmɛyi bi di amount wɔfa no kora ka sɛ nkɔm bɛba ɔka sɛ ɔmo bɛba na ka yɛ fɛ yɛ nua bɛɛ me nanka yɛ nyina yɛ atena ase ɔfa no deɛ wɔni haw wɔse ɔmo wɔne me no adu ɛyere adwoa moa a ɛyɛ adu ɛyere deɛ wɔnya sika no ana sika no Augustine de sende no abusua panyin se nkɔ ɔmo ne ba wɔse wɔn si wɔn hɔ ne ne kyerɛ ɔma ɔse ɔnkɔ nkɔhyia wɔn mo ɛna ɔmo ne na aba na abatena enti I think say nana ɛna akodi yes nti now no nana na sɛ abusuafo na ɛkra do sɛ kɔmo ne ni besia no mo to adwen na nka sika kwan bɛfa so metua abrante ka mo tua enti abusuafo no try mo best but maame kunani no adwamoa ɛna ɛprobu difficult sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛte ase na minim sɛ sika no onya bi ma abrante no sɛ sɛbio abro no pɛ sɛ odi abro because what confirm da no sɛ unnim sɛ na abrante no send sika ma okunu ne aka yɛ sɛ sika no sɛ na wo de wo sɛ amount no unnim kura ma yɛ wɔ record or the receipt ni na ba yɛ de kyerɛ wo a na obɛgye atuma ajapade no broso sɛ ba kompo ne yɛbɛyi atoma betuma atua kawi amana abroso ntima baby o get lamte wo biara yɛ sa frɛ no ɔmo mo ne sɛ ɔno yɛbɛ communicate na yɛ nchia na yɛ nkɔ maame adwa mo hɔ na afi yɛ nkɔnkɔ hwɛ nkyiremu bi a obetumi ɛde ama yɛ ebeka sɛ woyɛ niberefoɔ dodo amani bradeɛ na kyerɛ sɛ biribi wɔ hɔ nea woyɛ koraa no sɛ me koraa me mabusuani ne ɔmo a aka me koraa wuo no mɛhwehwɛ akyire because sɛ deɛ wɔasi akantaa nneɔma soɔ no a yɛbɔ wo kyɛm so a ɛyɛ no na fa nneɛma ne bra na abusuani hu na yɛnhyɛ mu no na wakantan soɔ no adoa mesrɛ wo ɛmaa moma yɛ so munyo yɛ kakra ni bra no mom yɛmfa hu fam wokunu ana afiri mu ɔgya wadeɛ ɛna bɛrima yi de ba yɛ aka wo kɔgye sɛ wɔgya sika ɛna ɔgya wo fie ɛna bɛrima yi akɔdi boy we wa aka wo kɔgye abɛnti na wopɛ sɛ wogu n'anim aseɛ n'akyi a wɔagya hɔ enti mesrɛ wadewa mesrɛ mede nkotodwe gu fam woyɛ wɔ baa ɛma yɛnka sɛ da bia ma adeɛ yɛni bradeɛ no ɛnoa ɛne ɛdi yɛnim saa akɔ mesrɛ brɛ ho ase na asɛm wɔ yɛntena ase na yɛmfa yie ɛnto yie na wasom nnwom na wɔbɛsika deɛ wodi koraa wo ne wakyiri mma ɛda mo so mobɛtua ɔyɛ ho koraa ma mobɛtua so ka nti yɛbɛserɛ adwamoa ma me mafutu a metu adwamoa no sɛ yɛbɛba hɔ ma ɔma no nyansa ɛka deɛ ɛde ka ɛna ɛyere so pa so yɛ japadeɛ nso a wagye ne nyinaa ɛna ma nyɛ sɛ bi ni hɔ ade a adwa mo ante aseɛ no sɛ ne kunu wuye no wanya no hwea ka yɛ different ko mo ba ke but ajapadeɛ kunu yɛ adan a wosi yɛ companies ne nyinaa da wabam eti di apotie paint na pa so bitua sɛbi abrante mɔbɔmɔbɔ yi ɔno ne yere ehunu amane abrabom sɛ ɔmo kakra bɛde mo betua yɛ bɛba hɔ ya the media general na akoma mu sem ye nyina ye beba ho ye no aba be sim konwa na waka bibia che na se kwan beba mu na de ni sika ma na asomdwa aba tie okay ebe hobiem afutu na wey so abusua pani se obeba da ben enura de or say 2 weeks yeah man saying 2 weeks no de o ye bia no obejai no aba want to na chiri ye no aba abusua pani kwaku aje enura de enura story abrante ya obaya na nine accident case no ne ho asem na yake abusua pani aje pene so obeba nti etiefo update wona say abusua pani ba de ho bia no mo betin ma na yamfa akoma chade entwa so tiawa akoma chade eno de ma onum se years na yes adwumadie na aboa mo brofo omo asabi omo didem prisoners no ade nyina ye abomoa ede ma wo mo
na afi so say ba so ma akoma chede baby obi a wo bia all over the world baby a wo bia sa wo de wo mo anwa biscuits no drinks no chese anu ne ne nyoma bia ye wo bia say ye mpaboa say ye ntade ye wo bia wo de ya adoya say obi a wo de dem a wo te hwimu trousers o be hye atade o be hye say straight dress emu bia wo bia ntade mpaboa bibia anu ne bibia wo betumi de aba ye office ebia na baby a wo no wa e busy a wuntimi mfama but wa boa ne ma no asiwa ma ofre ye number ye be ma drivers aba be fa no mo de aba office e de ma nti baby a wo bia akoma achede ahase a ye no time to waste adoye de emfaso wo so bebre mo fa bi nso so Bible ne say de wo hunu ohia ni mobo no wo de fam awurade na achede bo nso a wo che wo bi a che no sese wo no obi di be che wo akoma che wo no obi di be che wo watade na wo yi e de aba no se wo no obi di bra wo wo betumi di ahye se sa adwen ne ba wo mu a wo betumi ayado ye yie fi se akwala no na okura pan no num no na ye ono ane de wo enya force se nkomfa nkoma Yesu nche baro no ane dia baro nya akoma se ma me fa nko na o ma haka no nya binni at least wo mu me a ye nyina ni beje enti mi tufu se afimu fasidi ye show bia no sade mo ye ma ye last year ma no puso no last year sane ye ba ye mpo na that ye ba May ye started 10th May na December ni enru ba bia but the way am ye ma na na ma wonim se na ye start akoma chede kwa na omo start ma ko na mo nye start do be na akoma chede mbe sha se ya dofo no omo ma na ye fe kwa na yenim se this time there omo ba ya ma na che se aye mroso pictures ne videos be bre o last year wo mo be board dompim ofie ha ani gia o munyaye obi a wo ko fie bia de ani gia na so se de yetiefuo ne yahwefo ye maaye no na abro ye so obi ansa kan obi wo ba bia enya bi kwa na de wo ba late cry so ye enya enti afede na aju you know na aju I just say ajinsemu akunafo ewisia enyanka omunyina wa ha ye kwonyum kama na ye mefedodo enti je se wo buwaye momodin ma won say wo bonti bia be ka wodi e ba be ka akoma FM ho akoma chede entoma duku emo ne anwanom drinks biscuits ani ade bia obi saka ne be the am akoma chede different cry ye say won say ebi mu ye bioma na so bi o ha bi atunafo nko a no wa ya ma omo bi o ha bi a nwisia nko a bi anya ba ye de ne de spread ye kwa kodum pepen so say bi what did them cry sabi o onya bibi mu na say e kwa so nya bibi de sabi prisoner a woda ne de dua dem omo kwa nya bibi ma omo en na ma ye de ne ye so nko no nti baby a wutie ye fi bia ade bia wo fi se wo de be ye adoye de aboa akoma FM ye de a ye nso ye wo ho ye bi dada na ye nko ye ntimi benefo se ni bakofo ni nso nyame ni kata nti na ye to nsa from so won so be ka ye ho na nhira na ye benya no won so wanya bi nti baby a wo bia no wo amanane wo magane but wonya ka bia obekwa akoche enyanka ne wo magane ma but bia die kura wo no entimi nto enura kire nti wo de beka ye de ne ho na doso ye tumi acha ma wo munyina enso enya bi obi pese that day no kan ono so beka ye ho ni ani omunyina ne omo on fama se pa mo amoto pa no se pa no a na wo de be ba meat pie o so abra ya cha kuri bibia manya dipa me ye dia mo mani agia ma so ya dia ne bra bibia ya baje nkosua ne ho ne manyina bi pese o ya adoye o nanso o ya na ohun ba bi a on fanfa on jaze enti ano no sa ne ya boa wo na afi wo de na be kan ye de no ho na afi ya okay last year no fantastic last year there no say afi na wo hwe bia wa ba ye program ni so last year there no we kra ya hyase no we dey ne ye nsuo no kra afi no ya be gina nsuo na no a se so mo chase ase dey ne ye bo mpa ye bi say ye be start here enti free for china no videos no ye chan to man ye chan wa ni ade e ho videos na ye ni nyina ebegu so yeah
ya de ni nyina begu so enti ma so obi onu ma na ebi a opese ode ba na onu anti ma na office opese e be fa so wo kwan wa wo mo wo anwa wo bibia de wo bia wo ntoma wo duku wo chese anwa adian akua dian bibia wo bia ya je de wo pese wo de che ne wo pese wo hunu mobrofo mobo afi mu enti ekwan wa na wo pese ye ne emfa company ka mesesa eniema no emfa emra wobetumi afra ye mo hwe TV no Facebook ne YouTube no de wobehu numbers no ofra Maa Akos amebo mpanimfo amane ye beba besesa fani nyina e ba be fani nyina information aka de ekire mpanimfo e de maye ne a ye betomo enim de aka wa ekire bia no de wunyante ye no information no de aka no ebi aka ahanti no de mpanimfo maye go ahead bibia ye kama ye de bebramo na emom no sa wo wa ekiri na oniema no eye mo anwa anonie biscuit bibia na pese ye mfaka emesesa fish adaka bibia ubetumi afre 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 301462 0245 301462 sa wo niema e wo baabi na wo pese ye mefa wo fresa number na ye bebo mpanifo amane ye beba besa niema no e de aba de aka wa akire de efiri ochena kro no ye de beto aso ma say obi okra o de any project say afibia meko orphanage home akwa yo ma do ye safo ni nyina all these groups ni nyina betima ba be kaye ho na afi ye de sa nyoma ni nyina asom sabi mobrofo ne wona di dem ma beba efi ha nyina ma ye story bi ofi ase erabi ba ha na otifom say team mo be kaya odi ni kunu eba ha o wi ai say de be gba dem ha na no kwase na esu na esu it is a must nipa wote sa aduane adi ama wo kura no hu se nyame betuma yi burden bi me de bia meka I believe in giving ama de bia meka na de better to say how be feel ma power le me hu se power behind giving enye nhira nko keke na ede ma na emu beto da how be kura da so ama o yi awade yi ade no edi free ho nti ma ye to nsa free obi bia o mo doye ene o mo no ye obi all over the world but modern say over join sa train we na Akoma chede train enya tu so de enyina this December data de be na Maa Akos kan data de be nyina penifo de nyina beba the other second part of the information na kan nyina no penifo de ba Maa Akos ada ma o de be somo baba waswati na ye che wo mo say ebia na obi nnim ye kira kwan ye wo askwa ye wo askwa ye ne Kumasi mo ena eye opposite edin hwanimu ye ne Kumasi mo beba be hunu say abronsan kama ya to tiles ede afa ho na adwumayefo no pake kase ewa animu security man kama gina ho o tie ni mo ntu ba na akasa Akoma chede ne ma na wode ba obema kwan na wode aba askwa ye ne mo ena edi enhwanimu enu nti wonso fa wode bra akwanua sabi aso na yemfa enum yenyanka ekunafo ene disables na maka sa wo wa chiri wo baabi na wo niema no yemra ne yemefa opepem ye beba ne yamba befa niema no nti wo be frɛ 0599 814 926 0599 814 926 wo frɛ ye ne a ye de company car ebeba besesa eniema no ede aba information aka ewa chiri mpanifo ebie kwan mu a de no so ebetumoni na me enhyamu nyina afa yenko na yemfa ye first story no entoa so eni braba enu nti wo bai bubom oje bubom ye hu se wani ayedan wani abre ye hu so wani abre yenko wodin beba cho me de Anabila Alice Anabila wumbom beba cho me de Anabila Alice okay Alice ehina afri bai beba cho Kumawu ufri Kumawu na bai Alice awie yetie o mamba cho awie boko ba nya boko sa me ne ablante bi fa ye funu e ma me de to nanim
me de to nanim no ka kire me say onye ready say obewu ya bonidin abrante bi bonidin so Daniel senior a wotin su tam efa yafunu e ma ne ka kire me say onye ready say obewu ntimi nkoyi nyensen no enti a kire me ma me nso behu ye efre no me ma me frɛ na asɛm ɔka kyɛn sɛ onye ready sɛ ɔbɛwu ntimi nkoyi nyensa ni ngu na ma me sɛ da bi nyensa yi tugo de ɔmfoa so enti onye de ɔnhwɛ na menwo ɛna ɔka kyerɛ me ma me sɛ ɔno ne namfofoɔ krampa na nkrɔmfoɔ fa yafunu na so ɔmo ba oyi gu ma ɔmo na nka ɔno ane de nka yɛ fala agye sɛ distance ɛna wɔyɛ ntɛm ɛna ma me sɛ ɔma me mba ma ne nyɛ de enyi nyensa ni ngu enti hwa na ɔnhwɛ yafunu no ɛma me ɛkɔpem sɛ mɛwo ɛna ɔka sɛ ɛne me ma me bete ne nka ekire na okate call no enti ye hwe ya ante ne nka biem wan frɛ me ma me biem enti ye kɔ mu krom ho me ne me ma me kɔ mu krom ho em ye kɔto na awofo nso e ma na awofo nso ka sɛ ya ampa de omo ye de tu omo anim ne ba ne gitum sɛ yinse ne ye ne de aba onye ready sɛ ɔbɛwu enti ye nkoyi yinse ne ngu e ma awofo nso ka sɛ eye no kredi omo ba ne ka nso omo fo aso enti ye nkoyi yinse ne ngu e na me ma me sɛ ɔmpene so wo ana mewu enti omo nhwɛ yinse no na menwo e na ma me me ma me cancer na ne ma me cancer se me ma me suro se yetena fie ne ye na se ebenya infection wo me so a ene omo ye nkɔ hospital na me ma me se da ebenya infection wo kan ho asem but nyinsa ne yia na onyi ngu enti e wo se omo hwɛ me na menwo enti eye omo cancer akire no na papa no dan so Daniel papa ka se ene nyinsa no kra de enya ne ba ne dia enya ne ba ne dia nam de nyinsa no dan so Daniel papa ne kan ye wase nyinsa ne enya ne ba ne dia enti no yenko ena me ma me ka ena enti eye na ne yere no ka se da bi ma ne nkasa sa once a wone me adanko ade nyense etumi ba any time etumi ba any moment enti once wone me adanko ade nyense na eye ne de enti omo nye de omo nje enti omo ka se yenko fie na omo beti yenka ye ba fie no ya anti omo nka da enti me be ko hospital na me frɛ dan so Daniel ne de na me frɛ na on fa me call credit enti na me wone papa ne number enti eye na ma frɛ papa enti me first hospital a me ba be ko na papa ne ma me 100 cedis me call ye no musi mini moja omu twere nsu omu twere edro maame sada no kwanko omu oje me ato afijase abo me moja ena omu san yi me frɛ ye oso onu so oniska dan so Daniel me frɛ na onfa me frɛ na me ba no okɔ adwuma wo ba me ne ne be kasa me nti omu nka enti nyinsa ni mu nyina sika omu tumi sende me 300 Ghana kopim se me wo ye enti ase no omu ye me ena na enti e ma ba mu buye e ma mi gyae omu frɛ kora enti me wo ye no 4 months time sada no kra na me phone a 4 weeks time sada no na me phone adum enti me so phone na me hu se obi asend me message na ye new life say me frɛ ne back enti me flash ni pa kroma ne frɛ enti nipa ne frɛ no na o kyerɛ se oye dan so da na senior brother na otu kwan enti oba ye no aba beti se ni se na happy enti opa kyɛw enti oje phone ne me ma me kasaye e ma ne pa me ma me akyɛw e ma me gitumu se once a waje atum so obehwe akola no nko ade oni problem e mo hyɛ ye bo se every month o mo be ma akola ne 200 Ghana o be ma 200 Ghana na me de ahwe akola no e na ma me ka se yo sada na date ni 24th May last year no enti oka se the following month no mo be send ye scampa June or send ye 200 Ghana July or send ye 200 Ghana send or send it twice no one send one kasa ye ho abiem ti me frɛ bla no e say na ni nua no ayo month we so ye wa that was August one send ye scanty ono no ka kyerɛ me say ono kra wa frɛ no ama na aye no e wo ho enti opesa wo ye conference call na mitie die wo mo beka enti ampa oye conference call no e frɛ dan so Daniel e frɛ ne papa na omu miensa na ye nipa phone ejina phone call ne so bat na omu nim se me ka ho e ma ne ka ma dan so Daniel ka kyerɛ se ono woni sika bi a wode ma akola no enti bra ne bi se na akola wode na ba wiase woni sika wode be ma akola so onde woni sika bi enti ma ne ha no na bra ne ka se ye nya ade se wode woni sika anka frɛ ga no kra ne ka se e bia mensanya nka sika na mensaka sika o se ya na onye enti ono kra won ne bra ne se onhwe yie na wa amfrɛ mi biem onka nkyerɛ me nso se ma me mfrɛ ne biem na mi gina call ne so batman kasa enti ende ye na bla ne ka se samate asɛm a wo mu ka na mse ai mate ena ye de call ne ende ye enti that time no so na me wo campus enti ye ma kwanya a me ba afie no eno na echi no kra san ka kyem se akola no kra de enya ne ba biem enti onye den onhwe no enti me ba afie no na me ka kyerɛ me maame na maame se okay akola no onya nyini ye enti enya nya too late e wo se ehwehwɛ ne papa nsa na ye too late
enti ye de no call FM station ba ko me Fred and so Daniel e ma ne ba FM station obeka say ono akwala na enya ne ba no ono kra wo peska akoye DNA test na ho boa na enya nso ye na waye na me boni din dodo na wayi ne nsa afiri akwala no e mo ka say o mo be test na ma ne free enti on de ahoboa na wo ye no kra wonjai enti o mo hye ye da say ye mbla na o mo nye test no wa mba o ka say test no wonye o mo hye ye da say ye mbla no wa mba e na ne papa baaye e be ka say afiri akwala no o ma agi o mo be hwe no na yin say 9 months ni nyina no ka na ye boy no mo be ma ye mu 1005 MEG tum every month so mbe ma akola ne 100 Ghana MEG tum ene ye kofi 1005 na oka so de be ma ye no o ma ye mu 400 saada no ene o se ye nko ne nsaka de aka na o de be ma ye kofi wanka sa ye ho that was last year November into oka say November no ene o be sha ase ama akola ne sika 100 Ghana per month no enti November na ya ntene nka December ena me ye de ye frɛ ye no send until December ni mu ena o send 100 Ghana no o send 100 Ghana December January ya ntene nka February na me sa call FM station no mo san frɛ no until February ni mu no san send ye 200 Ghana ebesi ne o mo nkasa ye ho biem. Okay, na danso Daniel adwuma ben no ye me ba cho me hu no na or a student or co school but now or a distance learner and an hour sign mining no ye juma. Okay, now so you're doing. Me ba cho me a student. Now I will GHS and SSHS. Me ba cho university. University. And now we share no. Okay, so Brenda what you saying? Me ba cho 25. 25 years. Okay. Now ebra danso Daniel started say one new echo out no. And he fan no do ko efie ana hotel guest house he fan na mukohia me ba cho me ne na nko out da na enkomodiem no ka se no satam na me wokuma se ha no no so wo nsutam ho satam ne amakwan corona time ne amakwan ntina me ye adwuma wo baabi ntina so opese obesra me na me so mi baabi a me wo no obi adwuma na me ye nti wuntumi mesra me nti ono no ye se na me minya time a menye de me mesra no nti me wo adwuma mo ho na ase me yare ye nti me gyae ye adwuma no e ko mi sister nchen nti e ho no e na me ka se e na esisi ade ma ba fie no me de me ba besra we nti me ko ne nchen ewo fie like opapa fie fie na me ko na opapa fie nti o ma me na opapa nyina wo e ma me ko stay ho 1 week e na me buy nti me ko stay 1 week na chi na me buy no e na man hu me mensi nti me hwe na je se e yensen e na me ka kire no na me bo wo se na ode wo ko ne papa fie me ba cho ya o ma me so ho bi o ma me o ho papa wo ho nua no mu nyina me nti wo se ode wo ko o ma me no o papa hunu se ye ba danso Daniel de ne girlfriend Alice abefie ho me ba cho me ko ye kro ma me ko chia parents no okay die tie me bisa no na ono ne papa no amu ensan kasa nyinsan ne nya ne ba ne dia but ohun se ne ba no so de wo ba ho woni danso Daniel twemperen fie sen me ba cho asa me first time me ko ho ano no na nyinsan ne ba ye oh woni ne hia ba ko pe me ba cho ba ko pe me ba cho me ko stay ho 1 week na me ba enti week no a wo ko stay ho no de da bia na adwuma koso me ba cho one ko fom mani abrepa na bibia koso o papa ene wo ma me hunu se Alice be stay danso Daniel dem ni fie 1 week me ba cho me call ye na me koduru anajo na de kye no o ma me ni tu kwan kwa yie but papa ne de na me na wo fi eto de bi kro ko adwuma eto de bi otumi wo night okwa adwuma kro otumi fresi ne papa phone ne so na papa ne de ableme e wo danso Daniel dem ho na me ne na akasa na wasan age ne phone nti papa ne de me ne ne stay fie ho for 1 week ma me ne tu kwan and the same papa no ebeka se nyinsan no enya ne ba ne dia me ba cho ana adan papa no oyi onimsa ne ba ne hu ni ho ana me ba cho no de mi ntumi mo misa no so ono na eka se enya ne ba ne dia ebia wono na ne ba onimsa ne ba no sabio obetimi ya di ba wanyem o low sperm count ne hu kwamo wo fom se oba abrantie de bibi obetumi aka kire papa enti danso Daniel papa se wo proof se akoda no enya wo ba danso Daniel dia papa fabra on board na yenhunu se akoda no enya wo ba no dia na yenye san hwehwemu no na bibia enya kama Sarik na ukokos uni danso Daniel ankasa tena like mutwempran ben fie sen me ba cho
Aso yeshia Wona wo fam. Me ba cho yeshia ye be 3 months time no ka say me mesra no e na me call ye no. Enti na metiase wonyin say ye nyina no woni na antena biem. Me ba cho de bi nyin say ne ba ya wo ye sa no na me frɛ no krom fa call no enti me so me jai ne frɛ. Nti say na wo si eka good news ne kire no. Wo ko ni fie anasa wo friend wo phone so say na wo ka good news ne kire. Me friend no phone so e na me ka kire no. And o ka kire me say minyingu no onye ready say obewo. E wo phone so. Me ba cho. Wo ka kire no an wo say. Ai me pedro na minyingu no onye ready say obewo. Mo pedro akoyi agu. Ana wo ko pedro. O say me nko pedro nyingu no onye ready say. Enti o ka sa no de na ka kire no. E na me ka kire say no ma misika na o so oni sika me nko pe bosia e na me say minya bosia. Ah, kwana ko pe bosia ko yi nyinsan gu. Me ba cho. Ania na nsa chi ade mo twen pranti wo ma wo sika bi de papa bi. Me call her no me ba ne 50 cedis no de ma me. Wo ko 1 week no. Me ba cho ani. Wo ba ma say 50 cedis. Hey! Ania wo boka. 1 week 50 cedis. Wo ko da wa no aduane ama no. 1 week nti wo ko de ne ma koy. Like na wonim se wo ko di week nti wo boaboa ho ankasa na. Me ba cho me komede ntare me nsa kan ho koy. Nti na wa wonim se wonko ma sa da no. Me ba cho. Eno so ne first eya na wo kwa kohyia no. Me ba cho ani. Enti ahaya community 7.9 FM na wo ba wo ma 50 cedis. Me ba cho ani. Week de bia wo check no. Wo ko breba nkire me. Me ba cho me call Monday and I be free ho Sunday. And I free what Sunday no week impo because week kwanka 70 cedis. Or somehow from Monday to Friday and what man patcha ya mon frère abrantie no enyina so enfama me na wo ka asem bi so so no de anyinsen yiguo die wo fa ne koko no ta ye nkrofo de ma wo me ma me frère no na wo ka so ye nyingu na ma me ka se wo mpene na wo se ya se minni ne nchen nti ano no nkrofo nyem kra na o mo ba oyigu ma o mo na nka ono ane de nke ye koko kra ma no na ma me se de bi yigu pa de o mpene am ye nyingu nti de na ye de nyinsen no koto o manimu no ye ko no ka se nka menda na de chia na ma ba na ma me ka se de bi o mpene bia me ka ho no ma obetumi de eduraka enti onyi mu ya ne de wa ngugu so akopim so de wo ye me ba cho de bi na do o ka se nyinsen ne nya ne de na bia no wo nyina so bra wo de fafuro wu sa wonyem ene bra wo de wo ye ma me esisu papa de me ko ho no mo me free ho no mo me va me ko ho me ko no na as a month ne ya end the last 2 years me ko ho ending of July enti me fa say earlier August and me free ho buy enti August na mu na manya me menses and wo me wu April August 20 me pedate no ya na me pedate no pa na ya me ba cho day na nkasa de me nka ba earlier August that was 2020 and me wo April 2021 April 2021 and what the war ye okay ya ba check ni ahwese bibia ye kama ye gusu a ye friend Daniel na ye tie nanum asem hello Daniel okay ndi yes mi akasa na ai Daniel kasa okay ama Alice ma Alice woni na wo wosi akoda no enye wo dia enti kirekire ye mu na ma ye hu die enti anya ne dia na yesu ye hwehwe mu hunu abaje ama anya bani isiano Facebook na the Facebook friend aya na metaimo no metaimo siande tebia until the year of na ma che na mfiri ya na ma friend nti dinwa ba na ye friend ke na nka o pass na se manka se metem no se oya juma no ni radio choba nti wa ze no na ofa me se na juma no ka ofa se onjai na bisana ke adana su ma me no enye ne ade ana musoki nka ofa sanka on ba menchen na muso mi se anu mo aduma maye bi ti mi na kwan ana no ka se sabe so okaza okopia onya time famba hobi nti mena gata na papa ni ana meka se okay ombra nti ba kata nya mema anka
ọpa asembia ne dabia ba ọda hɔ ma deɛkye ana emi ɔpɛgɛ ɛlupɛ ɔkɔ antibia na ɔfɛmi sɛ onyane mensis ndumɛ na meka sɛ bia ɔde bi agorɔ mpo nso na mo sɛ na asɛm yɛ wɔka dɛ mɛkyɛ daa nkyɛ nso mo no anka ɔpa asembia ba sɛ boy no wanko ba da na yemu ye bi every day asem na kan da na open asem na asem ana so da bi na se ene sa dia wa se yiti fu na nye sa dia e dia aso mama mi na de nkan pi ba so ni dia ka e ka e che ka ajma no ka yemu so sigane ko kra ndi mle na kache mama se ni aye bi na de se ko be anwani anuka majo wa menchase. Okay, Danny adie na wadwene ho a wonti ase yes, no, anka ọpa sembia ọtụmụ pesa ase ọba si ameka ase ka ọkwa kwela ọtụmụ pesa ọdịba asi api ọkọ ọsan fẹmi sẹ ibi. Okay, na wunim na dodo a ẹma ọba anyam. That's what it is. Me just maybe I want to be question as say when oba have sex ya sex the do ema oba anyam wonim baby I won't throw baby ye Alice no first girlfriend ana that's what it is. Who aba Yeah, get on girlfriend wo say Bachan wow Bachan. Okay. Na unim say one oba dako kura na say owoni danger obetumi anyam dakoro pe 2 minutes ohu esano na egumu a na so owo danger unim say obetumi anyam. Okay. Enti mami misa oba ye no so obedi na sen e wo dem. Obedi for this. What's na watch? Baby. So about you are done with Ada. Maybe 4 days. 4 days, no. Kafra sabi bisa wo. Woni ne daya. Oh, da you into da 4 days na. Ti ba ko pe, woni nda ba ko pe dia ka no. Na wo bia edi na ni hwa dan. Oh, ya nda for ba ko pe. Ya da mpa se ya wo se kuka sana se bisa. Because say you oba besa na nenai na ba ko pe eno de yantro na me ya wo se ba ko na e ka je 2 times ana se bisa on say issue na che nka se ba ko pe. How many years ni? Oh, I said last year 1 year now 1 year ni man saka na che nti ade ato wo abrabọ mu last year bia no bia ni wo awokai wokai ye pasam no mu no kora na afa ye hunu nia ye be ye na akora ni benya papa se ye wo na wo be fu be mu ahwe no se nya wo ye be hunu akora ne papa na akora na hwe no no me ye otosom eme ha o my Ghana emfie bi edi ye ni mu na wo se Daniel wo se Alice wo ahwe dance ne pe mana kwa nka kama sama sekra anani ayadan na muhia mo ho e wo Facebook Facebook friends yanka opa sama ma sama sekra enti woni no di nkomo like mu chat ya for months dodo san ana years ansana like mu meetie Wama de say yanka sekra ndu
Woman the class yan chan Man chati enru. Okay, nti na se wo kire no wo fie because so we need din komokra na your friends keka. Wo kire no wo fie, onim wo fie obeba ho. Enti wo na wo kire no wo fie ma ne bae. Asa. Wo na kire ne fie na wo kire ne fie no na wo senka wo kire ne ho keke. Wo ma ye den like wo kire na ye den. Me pacho metie wo dani wo se wanse ne pe. Wo kura wan kan chen so mesra wo. Eto me bisa sa wo na wo kire ne wo fie na wo kire no na wo se wo kire no wanya ndan. Dani me pacho voice ne ko fam kakra mente. Ba pacho ono okate pese ono eleke mi fie. Na wo mi say Alice Facebook ni ye wo ena ye ne ma na me fie de me nkire wo no be pede yen wo mi sa no that man sa no obi se che wo fie na so no ase wa che no fie wo so onye girlfriend wonya wo bibia na wo so che no fie wo ba ye so no dani wo ma na tena ho 4 days okay wo se ne pe onye wo girlfriend mu ya danfo keke nesenka wabakura na bi obedri na de asa waman ba bi ada me pa chi wo dani ma ba to never na ka chen so one town sa ai ni no ona o pena o town sa wi ni na mi man ka den se one town sa for this no dani eyawo dem obeyi ni tumi se wonu ankasa beba betena wo dem 4 days bra you are not in support of it who support it like you want her to be there ain't no buy ain't kadie chi ye no say no na we dey madam for we besra me pa choko na me girlfriend kura beba waji na tena wo dem 4 days eno na ye ayi na amanye no ena ni we nyina abaye no eno ye sweet mistake you know a whole issues as one aba no and we have to deal with it and this say okay odinyi say no to wani mu no e dey asem na aka kire no ma sana me na me ntia to ntia e bi je minimum ho he ana de ba sintino aka me ka na ka se bia agagu ka na wotintino na me ntia se obey Alice na wodono like na wodono me pacha coach coach me pacha wo kache coach say wonyina nche ma yen why coach usu wonyina nche ne ye bobo no se de wasi no a to wonyina nche ma yen me bisa say Alice na wodo no coach da na da de mendo no a me ta nse me pede na manyawo be na me so na me so she bi man ha na we ni on feel bibia ma no hello madam me pacha won na age phone no hello madam me pacha won na age phone no ba me pacha wo fa phone ne ma wo ba ne ne nkomo wi a meba me pacha ma ye wi a meba wo so okra me ne wo nkomo pa hello yes man you see ukoko shia no bra uhu na ohuhuru nkukuo mu e wo choba ano mention ano ye enkoma no bi kete ana mambi na ye ma ni se no kro se anyampo ni enkoma won me bi okay me san go back to odone so aden na oba wo winim se onno like wo no na oba wo fie wa ma na nkoro na woni ne kokoda ye wonim se wonno no na woni oba da bibi de akire adan ne wa ma na nko anyasem dani anyasem muye mistake bi de adeso kokoso wo bi wonno no wa ba wo fie me pa cho oba e wo bedru breban anuma kakao se Alice who could drew breban
Me could do a 6 to 7. Best 6 ufri hene na ko hene. Me free kumase na konsutem honom. Ene konsutem wo kono wo Fred Daniel said Daniel me bo ene dia wo girl me ba. Me ba cho me friend no eno kra de chi no no na di kan friend me no se ne phone adum to opeso friend me no hu se ebia masima e na me ka se da bi me kobo mi tinti me nya nwie ye nti me nya nsi me no ode ne wo fa ase ba ko number friend me se ne phone no edum nti ebia me ba beduru no na ne phone adum nti me beduru na me friend me nya na me friend si ne wo fa ase ne so nti wo ka jem se ne phone de adum to di si charge na wada nti me friend me nya na me friend ne wo fa ase no obe pick na bibia wo ampa mi Onte. Ibe na ba na me true. Na me wa me ti e bi na o say. But me no kasa ye. E ma ka kire me say nti me friend na wo ka say wo ka kire me say wo ba be kwa adwuma. Wo be kwa adwuma no friend me. E na ka kire me say wo ba be kwa adwuma nti me ma me tu fie. Nti wo do wo fa ase ne number e ma me. Say me be si station ho a me friend wo fa ase no. Na wo fa ase no. E be fa me ko fie. E na pa be si me friend wo fa ase na wo fa ase ne be fa me ko fie. Na de chiansa na wo ba fi me pacho oba no wo frɛ wo se wo ba ana wo kyerɛ ne ho no wo de wani na kye wo hu ya na wo fie ho mama pacho no credit kan frɛ me ne Daniel oba no wo frɛ wo afa me say oba adan one sign no oh ma me ko de me no kana asuma pega say opese me to ani agade kan ka me nanka biasa eni she is not your girlfriend onya wo girlfriend adamfo a woni ne chat wo Facebook wonim se wo ye wudini wonim se wo ne mrantie bi na ahyehye ho na wonya bema ne sa no wo kwa no o madi akire wo mu hia na no o maku na no o magene ho niema wonim se wo ye safo ni bi enipa no wo no die nti no one stop no because wonya wo hwe wo beye de wo fie. And that time now, our friend one me patch oh, no one so beba bedru ho anwumre want to mean coffee. So what's the dana kwa wokwa want to mean ko? Do you think now je pen se wamra? Ma on na me kasi oni mi din kuma say na no wo jandi ka pesenko ni ba kono na okopia o ti mani a yadin na mama me kasi say okay. Ene sadia ombra me pacho to aso asa ene ta man kan no na sabre no aso a sabre na no wo ba ni nyina so na wo serious girlfriend no na mo girlfriend na abedi won chen nan abayu a wo no 4 days me pacho wo ba no okra ne potomanto ne niema wo mu Badase. Oba no okra potomanto na ne niema nyina wo mu de odi be stay. Oh daddy. No nkra hwe nti wo nkra hwe nti dross ba ko e na hye wo dware ya no wasi na awo na de ahye be me nti open infection ama. Me bo eti ma nti the oba me nka ko ha ana se bidise. Oka tem say o ba be hwe papa daddy o be kan pe ho asem mo na ka chem udi kan po ka say o be ba be sra me baby a me wo no e na me ka che o say me obi adwuma na me ye ntumi ma me nche na o say na e sa me mra by then na me ye adwuma me ntumi amba enti me yare ya na me ba fie na me ka che o say me je ye adwuma na o say na me mesra by this days wo wo night but me de me mra enti me o ka che me mra me nsim wo ha no pa na me meduru awia by then na wo wo fie e na me say Daniel Daniel, let me tell you something. Bacho, metaphor. Bacho, one time, say, some could go on Canada. No, all my kids answer. Okay, what I was walking Daniel, and no crab. And I was Alice Aka on kind. Papa, you can't say Daniel.
Odi amani papa. Madam is Trawa. Madam is Trawa. Madam. Hello. Yes. Mpacho odi chile I'm just saying. Asemu nearby or the akọ inshira FM. Papa and fa home and fa home what do papa misrao. Papa I want them asem dear say when you masem but mama misa wo penny a waje for no me pacho ababe yi ba efi ho no Daniel de ne chia mo na wa financial mo. Okay me pacho mu hu no mu hu ne say wo be se Daniel no yema ana obe pepa ne dem. Okay. Enti papa ni nipa tira sain. Mo fa papa ne mame enti say ne se de mesi ahuru wo Daniel papa so no be hunu. Wo de ne ba be chia o. Wo de ne be chia o se ni nipa. Wo de na be chia o se ni nipa. Wo bi a wo mpe ba no. Wo bi a wan se ba ne pe. Wan se ba ne pe. Wo mpe wo ba no. But wo de kwakwachi a wo papa se wo nipa me enese be ma de oba bi chese me nipa ni o that chese ne girlfriend no and you are telling yes say wo no wan se ne pe and you de kwachi a papa se wo nipa no wo bo nipa papa we declare na wo de bo nipa no Alice no de baba ba che ni ehu so na abo no and na de kwachi papa say hey papa nyame ama minimu de enti mi ankase metumi afa me clay abo nipa no enti wonie wo be che me nipa na say papa waje phone no what your phone akadie what be 4 days munyina mani tua 1 week munyina mani tua na sanye ne mpra no ko be di ho papa ma mi sa wo wo masan na wo ma na wo wo no wo ne wo ye edai afe ansa na nkura ne ba bisa dokita fo se enadodo sai na di nyin san ba Pastor Julius momra na mi huru momra na makoma ye me ya to be sincere with you waboni pa woni nada wo se me mpeno manse ne pe but watch them with them what did not hear papa we like father like son ade papa yi kan ni nyansa ene sei wo boni pa ama omo aba wo ba de oba ba fie wo de na kire wo se papa mi ni pa mi de na ba no nie ama wo hu se oba ne hye ne dem o dware anopa no akɔhye ho oba no akɔhye ho oba ne ni da anopa ene ni da wia ene ni da nwumre na wo wia wo ba be ka kye ne se nyinse no enye ne dia na ya tena tia ka asem no saa enti ba no wanko ye nwutia enka ho ana papa enye asem na wo ka kire ye no wo ye papa ye mpɛ saa de no papa ye mpɛ saa de no fo no fa me be dia se Ghana fo mpanimfo bi e dia asem kra ni atona be kasa wo nche na wo nte ase a wo be kasa o so fi omu ya de ana kokko no ana ba se ya ubani abaye yo te ya ka de ye kenka ba ti ase se ubani ge yo te se hwedu kwa bono ne na kwa wa nya ba bi kokko mo sa lukue ante se anyoma munya na se nya abano ne oba wo e ka ba no se ba betra na ye ka papa permit me ka ate to papa so se o de amane papa o de na o de amane papa nke problem ba ka papa ji na se do aka nyansa se ma kire se ebia me ba na ba beje na ma hwa akona no ne dia asundua ba be onam be onam papa se bi nyansa se be pa na o ka kire nyansa se be pa na o ka kire ne tie fo no awie se ade a me ba na ye wa anya de na se na me dia ba ya no fa so efisa me amane papa nti ma ji asem no me de nurse so papa o ba wi ase se na mbari fo so bu case oba se no mpani fo kan se mo fie a o frɛ ya wo na be tia wo de me be tia ni panie wo ni mi da ka different da ka se ani oba ye kra ba wo de o de number fie hello hello Yes. Danso. Yes. Okay, yen try come twetwe no so me pa chaw. Ma wo papa nyina wo nchen because wo papa me wo question bi a me bisa no. Abaya no call ye no, Alice call ye no edi sign ansa no wo frɛ wa ka che wo se wonyem. Adu man. Me pa chaw se wo hwe dan twato ya wo di free wo nchen call ye. Ene bra onyem ye wo wo ya wo ko school. Me pa chaw efa ana emfa. Mutade na sama oba ya okwo na mi na man cheke is na me ma dwen ba bi fa.
But ye be mu and bosumi be mu ba. Ye ben bosumi be mu no ba ho. Kami seti anka we nyina anka amanisa man seti na we nyina dia ba. Mi seti anka amanisa. Family planning ye wo method bebre me pa che wo. Method bebre family planning. Pa che wo ebra woni ne da no method na wo isu ya. Enu tu betimi agina so aka se nyinsɛn no enya me dia because me use method. Me pa cho me wo din komo me tie o. Madam me pa chewu asem na me ka mama no ensi ana ma start ye kasa na ekate ye enti to aso ye ana ma start me asem ni watam me ba ni do kan nyina anya no kore ami akọ isra kwakoji atum aye shakwala no na panyi no na juma na asai timi panyi no ni ko se me yare mani enti me ko da be ko mi tua for 400 Ghana 4 million dima eurano enti me ba ma sin send me 300 Ghana when I say na mi sika se me ni ma ko hospital za ni na sa na ofi no san die ko isha no friend eurano after say scan and ma on church ni na e yan frame e bi so bi asina bibia e yan no te we ya si o ko yin so ni abibia se o ku ni ba no 1 week o ku ni ya e ni ni na on finance o na e jafo ni na kasa se ni hu na chire me bon me ba no se ko san e ko school ni ska ni e ba take responsibility da me sha ko la no ni kasa na e ko yi o ka so so me bo mo dia no mama ni akola so then ko 4 million na me di ma ya ka bibia ma me ba no wa dia so me se no a wa san adia ba ho na sa ko enti dey to okra no a mo sending ni sika e ye da ben I'm so February last February March April May June July August September October November papa besi da kra na didi madam Israel ni an kasano ni yase mayo ni sika se na me kase ni tia point ana ma ba je me no isha for kan na yese de bia no ni sika e ni di o me ya se ni akola ji so a ni afra mi aye mi abia so ti me ni kwa so ba san di ya bo obo mi bia se me na o so na o fite na o ti na so ni de yu ya ko din da ba mo so na o ti pe na se ni de yu ya ka obeba ho abeye complain papa eduabode enye otumfo kratia enu nti edode wanya de ye behwe ho asem afa yaka na yada ne se wona ne ya meba ne so boy ampa ye bekwa akoda ne so ni so ku ni ba ni ya na wo tipe ni ya onye na ka ina nso ni fa emasi na we eye amagia to ko so ni nsia fo kwa dia ko ni mo dia na mi san ka na nsi ma ti ani sa na so wo dia na die nyine wu ya ko be san di mo abamo no problem wanye ni ye die ye beda ne die but wo ka di bre de me ba ni kanyina to sa papa bi no oche ye ko islama wa dia ko why na ye papa ni ba no papa no wa chia to sa akoda ne ye ne dia na se wo bi ba kwa ye ti hwa no enu nti na ma gbe hwa no na ni hwani na eye papa wa dia to na ni hwani na tete na ni hwani nti na baba wa no so nya ne ho nti ase no because last year mokoma akora ni sika eye February dia papa ye wo November enti baby say sika ben aduane ben na akora ni dia na enti sana se wo se ore ni kike kan ya wo kan ya da so bi so wa dia to ama kola no kra no me yo ko no wanyintu papa yenka nokore ye nyina ye kwa sorry yenka nokore wo ba Daniel down so still when him sa akoda na nya na dia enti wanye amemene mfe na ebia mo abusuafo no mo ahye no se wo ko hodia enti onyintu mu sa akoda na dia ya memene mfe papa le ka sa no dia so de ko no sa le ka sa ni ya wo ye dia ni na ma ya tu ko so akola ka ni dia point ni ko akola so di ko si e sha for ya to ni do di ko si po so
say we are not just a boy in Milano, but a party or the not mistake for me Casa. Now, can we see enough of the master? You know, you knew what papa, Obiani, what your friend of Macatano, no, my neighbor, because some walking me pacho. What did you send a buy and a crown? Someone now, Cramacas and Conco you, Anna. Oh, Daddy. I mean, yes. What's the news of our common of Fred in Babu? You don't know yet. You really did I know. I know you. The money is Kaka, or my name to be here, a money from you, a bunny, okay. Mammy, dance so say, and you send by Papa Jasomame, was saying, send by and one who can't set Munko you. And your mechanic, no, I catch him so on your ready saw, but when Tionko Yakolani. And one no on penno, into one penny back. That's it. But me pachu, are you? Alice Bethy on Obedi na sign wo na wo fi mo tu kwa ba papa na wo and many moments ka say me kai say 1 week to 4 days me kai but o ba da no wa ade chen wa nko otena ho kakra daddy ah di change no down for the sran ni pa besra no sir that's all the sran Papa will buy a woman fear saying, so to say, it's 27 and 28, 94. Papa, and I won't swear. They made them 70 plus. You want you to motor create him? Kra, you are 70 plus. You like me 70 years. I didn't 70 years. I'm about Daniel Dasso. Not minimo. Ada Daniel wonimu kasa. Asa bibia wajiafa. Mina midisi kakoye. Daniel wanye. Daddy. What if yes say won kwa adwuma? Daddy. Papa 70 plus and what dey be na wo a wo de kwa adwuma e de hwa akodan. So ja me bi kakra. Chop and kakra. Na 27 years papa on to me ko pa adwuma nya hwe ne ba e na mo kokora nka wo sa wo tena fie e ma wo mo ma wo bie wo na atempenten kwahwe wo ma technical university ko fona ho na okọ nti wo ye school ni ba na wo ye de wo ye mi ni se wo mo amako school kakra de sabia so sabia nya do enka ni bie ko mo fa ne kwa na o wo mo change because me person me tie free nano se akoda no wa hwehwe be wusa ne di a wagye no ana se na adwene ye ne ntanta na fe ye se ye be ye di na ne ye hunu de be ye papa fa fidie yi ma no obo aso tell you I say the sound ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no eno a ene wasugu so awutie no Daniel. Hello Daniel. Yes madam. Okay. Me patch say akoda no wo gitum say eya wo ba ana still wadwene ye wo ntanta. Yeah, madam salaman. O say Akoma FM. Me say akoda no we say wo gitum say wo ba wo behwe no ana wonyi ntum yenye DNA. Daniel o papa kan wa chire ho say kasa wo gitum me tey. Because wo behwe akoda no Daniel say wo kasa wo gitum ne sika made a papa we will fish you out baby wo bia no wo so hwe ba wo gitum ana wadwene ye wo ntanta. Daniel amansanyitie wonue TV ekura bia se bia ni ho a enru Rabbi One TV Facebook ni YouTube ni TikTok ekwa ekire Daniel ne prensa so wogitum sa akoda ne ya wo dia wo na che dadose wo ba no wini mo no ni mo Alice akran wanya fie sen
Me pa cho we nya 1 year 6 months. 1 year 6 months. Oba na bema. Me pa cho obema. Obema. Daniel unimo no. Se wujitum se wo ba aden na nkọ hwe oba. Akoma FM. Daniel, se wujitum se akoda no ye wo ba. Da ben. O se No pako. enche ne da ben chere da obeko ye no obeko. We said meet me and some that we say do my mekacho. Daniel mane nyansa. Daniel, on say ene ye no we play ni cool. Ye de nka ye nka wo papa picture da fa na wo de da fa. In fact, nka wo papa de da fa na me hye fefi. Pata na de ye ne wakọ no yie pa. Me kwa menim de nti ha say me ne wakọ no sa menim. But Daniel, wo be ye de wo sa oye. Me pa cho what it say? Say Alice e wo be ma bi ana wo mpere bi. Oh, saka no say na menim ono ho nti na menim bi afa no. Okay. Na me bi se wasem bi ansa na wo de phone no e ma wo papa ehu hia me. Ye wo family planning matters bebre. Me pa cho o yusu bi. Ya no kra ma wo doubt se akoda no e ya wo dia emu ye wo condom wo be ye free mu wo wi a wo be ma no emergency contraceptive bi anomo matters no dia na wo use ye wo ma no aduro mano contraceptive sister what Man pa cho aduro no mene ne die 24 hours later and odi aduro no ma mene aduro no kodi ho 1 week and o ma me once pe aduro woman ne ba ko pe ma ba cho on se era incentive na ya na ma on se dia na nkaka no on kan no kra na ewo mu na ya mu se na ya ba ya me ye no kra na firi wo ho ye fiti prako pe fa kra na hye wo ko wo be ma e ma ni ti ko hye mema bi e bia na wanyim dada ana ni print no opese wo de be hye wo enti na wo ye ni tete ba wo ho enti ababa wa yanyini ni ana wo so yanyi wunie yanyi wo bi ani enokore na wo ho no kama ye hunu nya wo de a ye ma wo mo wo bi ba ho ka enti ma ye nokore no na ba cho ede me se ma ja tu ti wajia tu sesei woman sika bia enu nti no me pa cho February o papa se February a mo bre ni sika mo fa bi ma ekopem November bosunya ye wo mu yi ene wo be send sika ni bi ma ye di amanako ode ko makura no kama te ba ene de se de minis kan ti no ba na mane no ba mane ne da ben enche bia ne sen me pa cho me mpe enche ene mekọ ho na minim da me de bekọ ho me pa cho anwumre anachena ma ye hunu ene de ni na ma no ona da ben waka o chena wo be send ne sika no ache February kopim November anu oden me pa wo bi da na wo ka bibi na me ta so ono ban taka man ti your kind was there me sure wanim kwapem da bi Daniel we ye school ni we ko school we ko university papa Daniel what is this na obi a we ko university wo ban enidi na aboso me dubo yi pe bibi kakra ma na onsan hwe wanim kakra Daniel why when so bebo braga na man yi mu ana se tese em se wo na hwehwe gua na akọ fast ma bro wo ya be ma se what jet se ayo ba dia Daniel obi nti obi nka obi nya obone oba na na ba wiase so what jet dia pe bibi ma no na bosumi yo ana November mu 8 ana ewo mu November be bosumi kwa na odi beto bi na ana just o wanim kakra na hwe wanim kakra Daniel yo wanim go si da ben ma send no na aden na o kaza like seriously Daniel modi amana wo Facebook no a no ma feature moto no ma da no ma hem no ma da ni deba we sinifuo we kai wo keka ebi no wo hunu uko share be ma wo Facebook
na wo kofie no na wonnim ne fie wonnim so wo kokum wo kwa no wo kra hwan Alice hwan na kra no enguso wuti na ma ko wusi we aduabo no wo pa achaw na aboa bi anka aboa bi bade na maboa bi anum o eti sese aboa bi wi aboa bi obo ni dia de wo se papa na ho so o se papa na ho so obi kwa dia Facebook say na se yam fa kula na mra no obetem spiritual man bi o ye fast pa na se we do bobo ni dua na wo kuni papa no na ode daniel so adase na dia body o mu ntem me the church me ha Facebook for no imagine because utumu se na ade asemu ni e ade ntia kroma no ye seni pa ni ye akosi se ye se ka wano tum hu dia onya ho hede omu dia ye obi bo esuma ubie wa ho no ye se ka wano tum wo mu ade hwe papa hwe asema wo kan ye kura play ball no se papa pese o justify bia no se akra na anya ade papa de nemu ade na ode ya akola na obo udia ade na ode ya ba ya obo udia wase obi ba nyensen ama de baba wi ase se obi mani sika ta aduanya di no mo ja bon so omre na ono de obo udia se bra wo bre ono so bo udia wo de house ono obo udia na bibia ko ka papa waba bedi wo 4 days na papa wode na sa be chia na wo se ka se wuti wo support wo ban se na nyi san ne nya ne dia 70 plus man my deep papa hu ya papa che akroye nya 1 year 6 months 1 year 6 months papa aka wo kan sam ya wa yina wonam de ko dem ko baabi ana odem ko baabi wo ma ya de akora ne ba ye ama wani we wodi hunu akora no wodi hunu wonana no ya kan sama mobo ma yan kana panyini ena me ya panyini ena 76 plus wa mu nyina ya sempanimfo wa mu nyina ba da ya yie we nu futufo we papa you futufo na say when ya 76 na dwemu da we nu futufo papa ya jiska se da wo de abasha bone wo manu ni na wo de age na to aso papa ya jiska eti papa de ye hia ne se na bra ya se wo de abasha bone responsibility bi ama e don be ko baby do bedu aspa police for center baby do be fam biara mama ya report to complain lawyer I'm not the case with you. Yeah, man, lawyer. I'm not the case with you. Say, don't have much. Say, what the Baba we are say. You say, scam. I can't tell you. You say, yeah, you want to crack the on penny to on penny. On penny. It's on penny. But seven. Now, you say you go. Sasa that's one who ba odun so to say the ponkon so budget ma adui jai o hwe no obìnrin no to ni ma ni o hwe bia ni kwa na abuafu o hwe bia ni ma na ho ba o hwe na ni ma na abuafu no ko hwe go ba ase nyenyenyan na nim tantan bi o de na ho ba ni ma ni ka ye be o ti sunu apampa so dale ya ye be o ti sunu apampa so se woni ni san sha una ba he yes se woni ni san sha una ba he obi kwa that say the father must be arrested yes ma papa fuo ne maami fuo bi ti ho a omo nche wo mo mansi ho enkwasi asabo nko a ya ma wo mo dan oba bi a wo de baba bi afa ne bewura mu oba bi a wo de baba bi afa ne bewura mu juma bebre di no no baba bi a wo de baba betena wo de opati be se wo sua de ba wo de obi ba aba betena ba bi a wo bre na wo se on fan chao ma papa ya to kra be wo bia se wo feel se on pass sema bo mo de no fa oba ne nyina bra na sab yan kanya sasam nkyere mo na de mo ye no sab mi producer nyansa ni mu kete kura afi sa obia do ne ba wote obia so wo ne ba e de sa wo oba do ne la de wo akra nso ono so pene ba mesra mo ani de kwa so be bia mo bia mo mfa akra etwa mo ni mra na de ya bramo gan ha ya bramo ara obi akra ha wo ma bra obi akra oni se ya bramo mpanifo mo tete ya sabe mu ya de mo pano aya wan mami ata na ha ni mata Maa Akos ni o Alice mami na me ne ka say pa chan yo me da se ye ka wo ba Alice ba woni da so ba no ebre wo ba ife fra mo Fred dan so e di asem na o ka kire mo o kwa no eda wonyem no amo friend no se bia mo de tu nanim ni ade no ede no ka kire mo anasa die be na wunim efa wo ba yi se ne na awom wonyem no na me ni yen fa nto ba ya ne
me blood na ko hospital do ere man wo no mta kire no na me hu ni fu na me hu fa wanyem de me fra me ye tanyi ba ka so won ka ade ye no na beta mo no fifa me ni wo mo na ti ha wo mo papa ta mo ye ni be ma me no ba na sa wo ba ya wu tina ko na dia sama ba sam be na kamera ma na ko papa ho ena me ni na ka ma me pam na mo me fa no ko na ya ko sake sa wa ne dari ya na da no sei won ta duro no won sa nyin sam na wono ne ko school no so ko school ke me me de ko ya ma me ko sake na se so wo so wanyem bu so ni nge ebe asa na me ka se woni de ma de na nyem me so nti so wo mtana me de me ka se so wanyi ni se oba de ma ka so fewa engwango sia na bonti fa ne bra wo de me ba wo ka so mra na so wo twitwi wa ka hu so ntaw so wo tene ba dia na se so wo taw sa dia sem dia ni ti me de me nti so wo mtana bia ase de onko tira sa kwa ntinti ni ko de ma sa kwa ntinti de me ba sia na me sra Daniel na me ka se ya so me ba ne se wa no wa so turu na tisai wasa ma no kurana me de me so won sen na me se won sen se san wasa na wo nso ba ne ko school nso ko school ti won sen na nka obi anya kwa ya ko school anya sa ni to wo he school ni se wo ti se me no ba anya ma won ya ne na me se na me se me ba ne se yen sa na se ko wu a na se sa me de ye school na ba ba be me se igwo ni podi ni wo ya be du sa me de me ebida nti anya ade ya mani ya hu ni de beta na ma na se yen sa ni me sra no wo de won fa kakra mbra me amabua se me ba na ya so de ni wo na ma ha na oba ha nka me wasandi kana me ba na abatoa wo de a wo de kakra de o ho de be timbia wo de ya asa me na me se me nsa me de amboa na wo sa ya ne ka ho wo si yo ba se me nka anu ano no ena me pe ka sika na me ni ba ni ya koduru ho mo sra no wo mo kwanya no na wo ne oba na siri de mu wo pie na wo ja oba no kwan na oba ye ase de oba ya ni ye ka asem na ni papa no se ebia na nyensa no ebia wo ko ho na wo ko fa nyensa no ana wo ba no wonyam na me se papa anya oba na nyuma se na ka me mba se me ba no ya so de me ba na ade nti no wo so de ba dem ho da da so ko ai foro ho anka so ko akosra na dan futi kurompo nti ka me mba na oba ne bo mo se wo ne nyum na wonyi ni se ninguna aya ho mpo de anka nya problem ma no wonu kura wo bon kura fama yeyi nti sana tiya dia won to aduro me ba ne so ma sika ma ne to aduro no se me ba ne no an ko pe sika no to aduro nfa ni anu na ba me dina so a me de ba nya san ka me nti nti me ka sa no ena ne yere ka se papa no ma ne nka sasa na nyinsa di etimi bada ko nti wanu ne die wan fu asese nyinsa na bia odi sira bo nti na na wa ase no wakofa nyinsa nti sa akora na abada ha ama wo ma hu nti wasra papa no ma ne nka sa na emo me no wo nya ajonkro se esie na misura me ma me no wo nya ajonkro na ya nkwanko hospital na nko yile mkasa so ma me wo di nkwamba yi nsa yi gbe nsiri me nchiri ade a me kire chiri ni nti me srawo nti ka sa anyi se yi guori nti me ka sa na me ka so mo ba ne gitu so wo ne me ba na nyim na mo wo no no pese wo yi guru papa ne sa na tie dia me nko na me te nka na me ba ye anu anu no me ba yi ale o aka no ho wo ni o ko ta yi to ni meja ase die wo sra boy na sa anyi sa wo ma mi agi aginam se wo ma ni yin sa ni ngudi a ni sika bia de hel ena didi no sa da teme ne so na ase de wo sa bia na no ka sa akora ni ensa anya ne ba anokora na ha me ka se no akora ni nya ne ba no ena ha me ka se no nti me ko ye no dia ye no okay me da se pa ma me se won so wa ma ye nkyeremu kakra bibia ye nya bia na omo sandi sikan kakra na se emma kora na ya ne blada me bana ka se blada bi ba mu no anu na omo sandi sika turu ena kirei ya sra na ase de o se sa mera na no ko ka se nya ne ba no ena ya sa de ko SM space no anu mu ena me ka se me ka me boy he na ma no wo ye won ti 30 million na face for no kranka o mu ba ba bu bi e dia na me ye ya me ka 30 million nti papa no na de ne se e hwa abo so ba ma ye 15 million na wo de 4 million aba na wo de 4 million no ma ye afra se ni mu so mi du mu nti aba se no so na wasane odi kansa no 1 million na wo so wo de ba ma akora ne bo so no bia no odi kansa no 1 million
And I was father sending 2 million strong. A cow, and no one know that in the one radio. What sending to Canada? One from a banning cafe. Alice may be sick to you, and what Papa said. I did a 2 million hour designing for the Alice and who the Papa discuss and I was the banner a mammy. I can't tell us to some I'm in a stram. If we found them because Alice, I see a discussion, no, was I a mamma, for her and partner 2 million or the son. Yes, after I'm a say, and what is Canada and Panawa, and no one know what him. Let us say, well, we are imagine so many years and I go maybe a mention in our castle, maybe to my years and good year. Maybe I don't know. I know one or Mudasina. I know one or Mudasina. She said, yes, and obedience, Rafran would be saying, you would say, say, one I will show another. And yet, Akulana Junior, or Papa, yes, I didn't know. Or Papa, Papa, yes, I didn't know Akulana Junior. It is Mr. Mumway. Mate, Mumway, Sister, a patcho, can you play me? Can you crash me? Woofa, baby. Maybe show me for baby Anna. Wednesday na me ba ha no eno abufu because o ne menyem ya won hwe mi nachi wasan kofa oba foforo ne na wo a ono de wo hwe no enti me de abufu ebo ni dua me frɛ papa no eno de me aminim se me de ma no ne kan keke minim se be ya adwuma mponi a o kan say me ka jan se watumi anye me na se o so won hwe me ono de osole no odidi no oda no akofa oba foforo no one na wo no ono de wo hwe no na se o se me ne me ba ne de yemfa oya omu a me frɛ nso miensa ena me se yenkuru ne mfa onua no monda ase. Hey, and not the annuity, a benya, and the ebaya juma, said ye tea bia a baya juma. Because me fra me ye me kwaka papa ne say I me ma je asem no me hwa akwala no enso so won say niska enso so oso woni niska oso le oso woni niska enso so woni niska hwe obi foforo no ankasa oso le awodidi on hwa akwala no so oso won hwe ni de na me bi sase mo afa kire no wa fa kire ne say wo woni be ma foforo bi e wo ho. Me pa cho de bi me be ma me no me ni jai long time na me wo ho na me ni obi ani ho no before wo kwa wo be ko ni fie na wo ni be ma na me ni be ma na wo ni be ma me pa cho de na wo ni be ma me pa cho de Alice me pa cho de bi enti oba se de wo city wo so we university me pa cho mi nwie ye wo da soko me pa cho ti we nya be ma bia sa time no yeah like abontene Facebook na wo ni mu ne sign Alice, na wunimu ne sai. Me ba cho na me hu ne da na ne picture nko na na ma hu. Enti wo kwa kohia ni se na enye ono a. Ena wo bi picture no wo hye dade ato ho. Na wo ye wudini. Ena wo ko yanko kokun. Ti wo ko na wo nsuro. Alice, wo hu ne picture na wo nsuro. Wo tina ka mu a wo ko kwantenten wo ma mekan. Wo so kwantenten awade mi nko. Okwantente ya wadie minko se me kwana sa se bismechi ya me yeden wo ma me cross kwan ne wa Akoma FM from her to say nefa nsutem e kan wonti wo ba no e bo pre nti ka kra wuti mu na wonim sai wo bi betimi akokun na dokodoko na de koi ene wahunu ne wakofa no ointment be ya ye be fa bi ye de be ma ointment no ayi akuafo nku ye be ma ne dyewood enu na anu ahye no mo dia fa ho mo fa ho sam ho dokoro mo mo fa ho doctor Yo bako mama me fare for crack to you yashi Facebook awari ya de say yako yo bako tie for juso eja okay na o ko hwe go fine one okay mako pain ana yawo nyankopon boka nipa ho nti wo ho na o se wutie o ya na oda onyame ase wo ho na o se wutisi ye o ya na oda nyame ase wo ho na se wonsa se gem na otimi yi wonsa firi gye no ho a na oda onyame ase efise eno na emie hu sonson e da owufo ene otiasefo ho otiase afreze owufo de onte yawo na afreze otiasefo ene te yawo
owufuo ente yaw otiasefo ene te yaw nti wo ho na wo so ho dodo a na wada onyame ase di number no na ye nkyerechire mu 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma pain uti pain na chese yare bi eba eno so ye nkaya ebo na pain ye omu ahodo bebri de dikan yo emotional pain ebi ne eti hu maami bai obi amo no nsuwusu so ahu saa na tie no saa pain no wo hia doctor na counselor no counsel no ama bibia togin isi amone kasa ya papa ye se obebre ni sika no emsa akoma na ekofom kakra enti emotional pain no ye omo solve eno wan hwe no wan solve ni ya obi timi hye no ho akonfo se de ye ka no obema bi timi hwe oba school mani wie university oba wie o se da bi wo ye fitani mitimi no wontena no wagya no amanfo hye akonfo da bia enti emotional pain no asofo doctors e solve ene enya no ho asam ne ye beka ye to so bi me sensational pain wo ho da do sekagya e wo so otimi twi wonsa free gya no ho enye sa wonsa na bese enti wonsa kagya no a na onipadua no hormone no akasa akere wadwen na wadwen achim ade bi agu hormone mu ama watimi atwe wonsa free gya no ho enye sa egya no behyew ama wonsa ahye enti wonsa kagya na otia dadoa so na hyew na otimi yifiri mu a na odo nyame ase ene ye wo functional pain wo ho na wo yam ye wo ya na ho dodo no immune system no ene kire se bibi ikoso se de be ya obehu na wa num aduro na de ebe kan ho asemi de ye frɛ no inflammatory pain very good wa poso na ye wo ya wo sisi wa jonku wo ho a wo tifa na ye wo toase na etwetwen ho asem ne ye be kan no itifa number no ne ento ankomo ne so okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco Nyankopon bo nipadua no wode asisi apo so Akoma FM isi wo kon so efiri wuti kopem kon finfiri no kasa bi hye ho pacho so atiase wonsa ebe wa batiri eho poche ho kasa hye ho sadatie ena omuduro nyina wuti ena onipadua no esi wusisi so wusisi ne omuduro nyina esi ukotodwe so ukotodwe ne si unan poso pacho so atiase enti ba bi ebe ye oye bia ebe effect baako so ukotodwe ye oya ebe effect wusisi ye oya ebe okon wuda no wa na ye na okon ye oya obesore ne wa batiri nyina ye oya de eche wa ne se enoma enkoyi wo sabia ho na ko bo nipa no na obo sabia no drank no de adwen ne na on pese kasa ne kasa be chenti wo de rubber bia se ho ai friend cartridge pajo so atiase cartridge ne na ma kasa enka kasa na sa cartridge so wo de enwo ana anwa bia gu ho ai friend glucosamine pajo so atiase ena mane ye oil se de be ya ho ne be tro na dompe ana cartridge no empupu so atese na nyame anya wadom na wu nyina saa glucosamine no ewe wu gina fa akocha glucosamine no ewe wo tra fa akocha glucosamine ewe wu nyina saa glucosamine ewe yare bowa glucosamine ewe so atese malaria chiwa glucosamine ewe to hwa wonya malaria bo so waposo nyina eyoya kese glucosamine ne ekọ eno ne ye saa nim de ye grow fine e di saa glucosamine no agugro fan mu pacho so atiase se de onum a ebeboa na glucosamine no ewe no ebe hye ne ma enti unum grow fan no a bonus waposo ye nyina na ekọ ukotodwa ye o ya na ekọ usisi ye o ya na ekọ unkotodwa ye o ya na ekọ enya bibia se sa glucosamine no ewo nipadua no a wo hwe no da bia no onum a grow fan no eba be repeat enti one grow fan no wachi kasa ye o ya na ekọ enya magic glucosamine na ewo mu no ena ekọ amane kọ no wanu grofa mo gaduro no na wosisi ye ya ne kọ a glucosamine na ewo aduro no ena amasisi yare ne kọ honam ye ya ntine esise wo danya na ho so honam ye ya ana oduro na dwuna wontimi na me sira glucosamine na ewo mu no ena ewe no enti nunu grofa mo gaduro no na glucosamine no a efi wo mu no enam kokuo na ewo mu nti enko hye ne ma se de be ya bibia fine di number ne ya chewe bi abenya duro ni bi ato
0244 0244 59 65 32 0244 Akoma FM 32 Marco Grofa ye mojaduro ye di koko na ye ya ye ne mojaduro prekope nti misre wo ho na won se woni su briwa no Grofa mojaduro no wo ye adwuma wo awia so wo ye adwuma wo gya ho a memfa Grofa ni agro no Grofa mojaduro no wo ho na wo se wakoma ebo peri emoja na ekofom na emoja na hoden ewo mun esha no Grofa mojaduro no enye sa ede yare na bebrew obi wo kwa na akoma timbo peri wo ho na de mahye no misre wo moja no so ate yado yaye bone no Grofa mojaduro na bibia enye fa wo ho na wo so wonsa no na yo tititi misre se memfa sha nanse na sa de tamabura wadwem Akoma FM ho ne free anhwe ya obenya pressure wo ho na oto ase twetwe sciatic pain eno ho asem ne yakan yawo no Grofa mojaduro no na emoja ne ntimi ni afuru sane yie ba bia moja amfa wontem ana ma bia moja duru wontem bia no de yawo ene bebrew to no Grofa mojaduro na bibia be fine wo ho na so honam nyina yawo ya besrew no Grofa mojaduro no na bibia nya kama se de yakan duru anadwo na wontimi na fa Grofa ye waduro ne no yenuano ma menstrual disorders menstrual pains yenum Grofa de tie manager ye no se ye de nuanu a eboa hormone ena amde aduro no amasese aduro no agina Akoma efie du na menses mai enfie num na menses mai ya mesrew no Grofa majaduro no se wo yo bi a wo nya menses na eya wo mu a mesrew ena atwam no Grofa majaduro no de ba tot no Grofa majaduro na bibia anya kama wo yo ba na be ma na woni atenka eyade eya pa unu Grofa mojaduro no atinka no ebeba ye num Grofa mojaduro no se de be ye dware wie ni ye dwie ho a ye no mu a bibia ebe fan 0244 59 65 32 0244 59 Akoma FM 32 ma kumase Asante region ha de ba bia bebo awura bia pharmacy shop herbal shop obenya Grofa mojaduro no enkrafo nyina ko Okanshi drug lane Kingswalk herbal Tinatek na Naboachi Hello Herbal Angel Herbal Repash bebre kika ho oduru Okanshi drug lane na ha obenya biato asamafo nyina ko Ekus pharmacy obenya Grofa kaswafo nko dependable na Trap of Judah obenya bi temafo nyina ko na Naboachi na Little George ho community 2 hofo nyina monko Abelsam obenya Grofa mojaduro no oboasifo nyina ko Smart Herbal obenya Grofa Akoma FM nyina mesremu NS Pharmacy MTN opposite wa obenya bi achimodanfo nyina ko Chumasi drugstore obenya bi agwasrado oda akwano moko obenya Grofa ko foruafo nyina ko Gapson Pharmacy obenya Grofa insawam na Naboachi ba bia na Naboachi shop obia no okoha obenya Grofa suhum anase friends sunwanefo obenya bi wa Cap Herbal Mose na Green Light obenya Grofa mojaduro no tachimafo nyina ko Abibido Depot tachima himfie opposite wa obenya bi tokafo nko was takwa was obenya bi Prisia so was wa takrade fo nko AA Mensa obenya Grofa Cape Coast fo nko Boachi ansa Akoma FM baby bia obekono obenya Grofa mojaduro nakto na de ka chewa se honam yaw e ba so na chese bon ka yese ya wie awura nipadua num ntinkai bo na de bo ti ba bia obia num Grofa ya wie bia se de ka men twen yare kwa ansa no num Grofa no na akọ ne Grofa so si ho a mesrew ento ba akọ ento mienu se de Maa Akos kan ensia edu enye se obekọ aba no ne bi ni ho ba ko wo ko herbal shop na pharmacy a o me se Grofa mienu pe de si ho enye se yento ya to ni nyina ye try ye di demand se si ya ka se demand de gu ye so wo se ye supply ti se wo ko ne siwa ensia edu no wato Grofa ni spell na GROFYNN ofa number no so anu store no Grofa so se de be ya ofra won ka se me hwe bidie wura ebi ya wa ho bidie wura it is so Grofa number no dey to bia no ofa number na anu store no Grofa
0244 0244 59 65 32 0244 59 65 32 eti pain free uti kopem nase unum go fam yedro no a glucose amene be hyede ma ama bibia e fine nyame ka obia ho mako dasene be sensia nyame ensha papa doctor inti ko pebi etodupa ene tono last year grow fan edge award because empenifo aso ahwe na wamnu hu sampa grow fan eyedro timansa enkebi na ahane so ema me awia yi se wallpaper papa dia na Alaska Star Enterprise original wallpapers no ho na abekọ ye dia Akoma FM na kama we studio hall wo papo FM station obabia ubenya Alaska Star Enterprise wallpaper kama na dia akofemfa mo ye wadrum Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza no for 055411 4878 055-411-4878 3P garlic mixture enwa NSSA equal 3P ebisu immune system no sugar was throw or ya say wo pressure was throw just say wo pressure no why kase do stroke asthma wo dwonso antentem ni titi wanadwo wo funa ye kapu ya je hoanye ni nyina eye 3P ewo ne garlic ne de ye Akoma FM apidance na Angelos obenya bi Fred Dr. Grow Fine Fred Doctor was 0248 928824. What Fred Doctor was me pay 3P garlic mixture, 3P Fred work natural. It was 0248 928824 0248 928824 number one sa enkabe say see ya Dr. Mafo fertility wo dia channel so ema me say enawia je say enro no e de edoso ye twa ye ho aba na ye ba ye be kire mo say wuko fido na wuko kwaje wo bosia no a wo betumi e de aye adwuma bebre fi Akoma FM and ye kan for e de amamo wo be Google Play Store na fen so wadi ashedi obesha ma woni nyina so wonsa beka obosia no dial star 711 star 5555 hash star 711 star 5555 hash ma yentwa ye homra sesia ne mfa second story entraso middle na den na wote ho a wayɛ stiff saa no ono kwano no jama wa bre Akos onu mo enfas kan nto antia kopon ya ado na me ba na ma ba gi ni sika no bet me ba ya no wa free me di to abusuafo na ni o ma me no ma kwesa tuna me nsanya nka me sika na koko krache no na oya wodian busua ni akoko abusua pani a me ke nim si abusua pani no enti magya ya se bia busua pani de o ntimi nya me saa eso ma ko watimi ahwe me saa ma me bane nan ya se me nuan nani no ye ka sanki ye nkotwa history ni ye beye no operation ma ko sika wai ye de che no ye ka 2 weeks ni akaji ma ko so ami tun ye no 2 weeks busuani bi anka sa me nyi wansi dida me kunu ne konya 10 million bosia ni ye di koyi no ni ye di kitwe pani dia che no no ba fie dan no wo ba mi sun saa na me bana ka ho ena no ya kwa na kwa ma ye 10 million kwa ma ye 10 million am se meji akwa ma me kunu dia kotu abosia no da bi wase da bi da no obesa aji sika no dia ko wasaji ma ko aji frɛ me kunu na me kunu se wudi kotu atua se ya ye nsa be kan insurance ne de ne asempa entifa ko ma ko waje ko ya ekotu atua ye fa lo ya ne ba ya enana se wodi sika ne be ba ma me dia hwɛ me nuan ene me be ya ma ko me ma me mu kura de ne kura de me yi wo mo afiri mu onkula yi de mpo na Marco, e yes serious. Me ma me ne me papa e ka ho. Wo mu free mu na mo tie ase. Wo mu da so tie ase Marco me ka sei. Me papa wo ho, me ma me wo ho wa akue kurom ho. E dan na ebu ye ne wo ho bepem saa bre Marco. Ene abusua pani na ye me saa no o. Asem ne se ye mfie se ni. Me pa cho se CS ni. Obekai. Obekai, sabre na wo mfie sen. Month we so ye wa. That was August. Once and years kanti ono no ka kire me se ono kra wa frɛ no ama na aye no e wo ho enti wo pese wo ye conference call na mitie de wo mo be kanti ampa o ye conference call no e frɛ dan so Daniel e frɛ ne papa na o mu miensa na ye nipa phone e gina phone call ne so but na o mu nim se me ka ho e ma ne ka ma dan so Daniel ka kire se ono woni sika bi a wo de ma akora no enti bra ne bi se na akora wo de na gba wiase woni sika wo de be ma akora so onde woni sika bi enti ma ne
yɛn ha no ɛna bla ne ka sɛ yɛnya adeɛ sɛ wode wuni sika anka frɛgɛ no kora ne ka sɛ ebia me nsa nya nka sika na me nsa ka sika ɔse ya na ɔnyɛ nti ɔno kora wɔn ne bla ne sɛ ɔnhwɛ yie na wɔamfrɛ me biem ɔnka nkyerɛ me nso sɛ ma memfrɛ ne biem na mi gyina call ne so batman kasa nti ɛnde yɛ na bla ne ka sɛ sɛ mate asɛm a wɔ mu ka na me se ai mate ɛna yɛyɛ den call ne ɛnde yɛ nti saa time no so na me wɔ campus nti yɛ ma kwan a me ba afie no ɛno no akyi no kora ɔsan ka kyerɛ m sɛ akola no kora de ɛnyɛ ne ba biem nti ɔnyɛ den ɔnhwɛ no nti me ba afie no na me ka kyerɛ me maame na maame sɛ okay akola no ɔnya nyini yɛ nti ɛnya nyɛ too late ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ ne papa nsa na yɛ too late nti yɛde no kɔ FM station baako me yɛfrɛ danso Daniel ɛma ne ba FM station ɔbɛka sɛ ɔno akola na ɛnya ne ba no ɔno kora wɔ pesika akɔ DNA test na ho boa na nya nso yɛ na wayɛ na me bɔ ne din dodo na wayi ne nsa afiri akola no ɛmo ɔmo ka sɛ ɔmo bɛyɛ test na ma ne free nti wɔn de ahoboa na wɔyɛ no kora wɔngyai nti ɔmo hyɛ yɛ da sɛ yɛ mbla na ɔmo nyɛ test no waamba ɔka sɛ test no wɔnyɛ ɔmo hyɛ yɛ da sɛ yɛ mbla no waamba ɛna ne papa baayɛ ɛbɛka sɛ afei de akola no ɔmo agye ɔmo bɛhwɛ no na yin sɛ 9 months ni nyinaa no ka na yɛ boy no ɔmo bɛma yɛ mu 1,500 MEG tum every month so mbɛma akola ne 100 Ghana MEG tum ɛne yɛ kɔfie 1,500 na ɔka so ɔde bɛma yɛ no ɔma yɛ mu 400 saa da no ɛna ɔse yɛ nkɔ ne nsa ka de aka na ɔde bɛma yɛ kɔfie wankasa yɛ ho that was last year November nti ɔka sɛ November no ɛna ɔbɛhyɛ ase ama akola ne sika 100 Ghana per month no nti November no yɛ ante ne nka December ɛna meyɛ de yɛ frɛ yɛ na ɔsend anti December ni mu ɛna ɔsend 100 Ghana no ɔsend 100 Ghana December January yɛ ante ne nka nti February na mesa call FM station no mo san frɛ no nti February ni mu no ɔsan send yɛ 200 Ghana ebesi ne ɔmo nkasa yɛ ho biem okay na danso Daniel adwuma bɛn no yɛ meba cho me hu no na oye student oko school but na oye distance learner ena na wo san ye mining na oye adwuma okay na wo so ye den meba cho me na msum ye student now ewo GHS and SSHS meba cho university ena wo shia no okay sabe na wo fie sen meba cho 25 years okay na ebra danso Daniel started say won ne wo eko out no ehefa na no wo do ko efie ana hotel guest house ehefa na namukoshia meba cho mene na nko out da na enkomodiem no ka se no that time na mimi wokumase ha no no so so wonsu tam ho that time ne amakwan corona time ne amakwan ntina me ye adwuma wo baabi ntina so opese obesra me na me so mi baabi a me wo no obi adwuma na me ye nti wuntumi mesra me nti ono no ye se na mimi nya time a me nye de me mesra no nti me wo adwuma mo ho na ase me yare ye nti mi gyae ye adwuma no ekọ mi sister nchen nti e ho no e na me ka se e na esisi ade ma ba fie no me ye de me ba besra we nti me kọ ne nchen ewo fie like opapa fie fie na me ko na opapa fie nti o ma me na opapa nyina wo ho ma me ko stay ho 1 week e na me buy nti me ko stay 1 week na chi na me buy no e na man hu me mensi nti me hwe ye na je se eye nyinsen e na me ka kire no na mebo usina odo ko ne papa fie me pa cho ya o ma me so ho bi o ma me o ho papa wo ho nua no mu nyina me nti usa odo ko o ma me no papa hunu se ye ba danso Daniel de ne girlfriend Alice abefie ho ena waso eguso awia wutie Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. NFWay na bomodi ase awia yi wodi wani ebeche Dr. Mafo akachi se awo ena wo pe ena ho aye den ede amawo a ba bia wo bia no obetumi ene Dr. Mafo Akoma FM na waba na fe wotumi a kire okwan hwehwe ni padua ni wunu kunu enwudi ayi osi akwan amawo ne ma ukọ ya ukọ nu mu nrodi so a ubehunu se enchetwom na je se wafu enetria we nso anya bi wawo na nso akoda no entumi enante me pa cha Dr. Mafo Fertility Herbal Center ebeboa wo Kumasi a Dr. Mafo watonsu esreso atie bisa abase wa ben Presby School no na ebia wo amana ne regency mu nyina bi wo kwan wa wontumi emaba opese wo Fred doctor na wo ka kire no so obema waduro na wa kire okwan ya befa so ade be ya akora no Akoma FM for 0244 411099 0244 411099 Dr. Ebejo so na ye bi akachi ne yekọ na ye bi sise ye honhom de a ene don't go anywhere bra wono ankasa ne nchen ai obabua wo papa eye duabo
anasa a blood covenant bi no wakoye wo yare wako hospital ma onro nko wako ba bia na chese wo kwa sofo obi a wode obeka kire wo na ye bi se bra obi de wo ka ompeso obetwe a bomode ne bra o wagona saman obetumi afaka e wo afijase anampo ukọ adum a wo benya ka akọ agona saman Akoma FM 134535 0243134535 WhatsApp no it was 0557 667510 0557 na ene na ye bi eni enkomo ma Janet Canada ye ma me nekra wo se me ne mai ka me dia me pese bi na me mu obi dia Akoma achede Nyamisha no Nyamisha ma Janet Nyamisha papa Akoma FM Akoma FM na ma ko me so fa number no tudwa e bia na o pese unse na o mo ba no kra na o mo ayera nti o mo bra ye pa ansa no mo ba ka number no na on to me okay 0599 814 926 0599 814 926 and now 0245 301462 nyame esha papa ma Janet enkrano enso mensa aka nia wo se ye fama no no ya Akoma FM no so mensa ebeka nyame esha wiye papa Pastor Julius Akwaba Mama Joso Nana Kwia Akwaba Evangelist Akwaba ya ena Akwaba yo Pastor Julius yamo kakani yamo nitewe ma yonko sofu ba ko Apostle David Donto associate pastor aparumu na birthday na me ma no awoda papa na nyame nhira no say na birthday the paternal ship. Okay, happy birthday. Okay, all right. Apostle David Donto. Nyame nhira ma a very good man. He is very anointed. Na me jinengo so Akoma FM ma ene meraho meraho de ntia meraho no se me de bia me kasa abrabo aye bo ma edu ba bia ho enye pesemi nkunya bebre etoda ya de nkrofo nemu a ema omo ye de omo ye no bo modern se odo na be hye sa mpabo akoro na mu atale kura hye omo a omo ye de omo ye a wotenche aye wo se sabio wabodam ase wonim nyansa ase wo sabio kurasini no fa wonan ko hyem fa woni pedu ko hye sa atade no se wodi hyem wie na aho atenka no utimi de ye wodi wo nyansa sem ni wie a afi na wo betu sa meto Akoma FM on se ababa yi papa yo kasa nyina bebia mi so na ni ya odi wo pa ene wa bomudua ene ge ya bomudua utu ze na dua bonde utu ze ene ha ne pa minka se dua boy ade papa na me de ne se eye onu a ene nka ba ye de ne fa sa akwan onu de ne fa so ya go be den ona se na se meti o ni obidi ya hu na se hu se nipa wo yugudifo onye ne ade yina ye mwense entutu muru so no se ye wu na obidi the same thing ye wa ka be den ye se ahu chinti na ma defender sha no ongo ahu chinti ma mesre ye wo mpemfo o Ghana ye wo na no obi ka na yu ta ba de mu ade edidi atam ni ade menka se de yu turi ye na ye ba ye bi so mo se eye den wa beduru ha aprantie bi ababa obi ama afun so no odi mpanifo ata eye den ene abedu ha ma yese se pani wo fie na se nkola we nanka na se wanka ye ka nanka we fo wo na odi kan se nkola na se ya ye mpanifo mo wo se mo na mama nkola na se mu ye masani ya kan nkola ni mpanifo ata se ya ma se woni woni betu obi so se nka won nke ni kan enche de na ono so obo ne bra on fa ho ade che no wasa betasa bebo nsema mani pa ko no empanifo mese papa mesre no omomode so beba omomode pa se msa keso ma mese mia me make sure se ba bia papa woni ne baba da biara o baba be hwe mbade ye ntimi nya mamma akromfo bukruma ya una mane ya twetwetu si so anse kan ni ade na ayemomu na de bia make papa wotimi so okasa yodi se na dwere wo fom papa nka oje mike fi obayi nsem ma ka obutima kan nsem ye nsa pe
atiefu nyina bɛbɔ yɛ ɔmo nsɛm ama na no yɛmfa busuapani ayi ama kan sɛ braya no wɔ ayi yɛde ne bɛtena ha sɛ abusuapani gye ɔnsɛm a deɛ mɔka nyinaa mate magye tum ma wɔka saa abusuapani no yɛn nyinaa yɛ bɔ n'abasa tiefu nyina bɔ abusuapani wano hwam ana papa pani wo ba yɛ adeɛ na yɛafrɛ ɔfon so asɛbi okeka kan sɛm a wɔkɛn sɛbi yɛne nsaw yɛpɛ ne sɛ akɔla yi ne ba no o de ọba wọ university akọrọ sẹ o de o ntumi nhwẹ ọno a ne de ọno ọba wọ yẹ no mo nhwẹ no na mo fa ne si beebi yẹ na ẹbẹ bu ampa na me kya Jody fashion opatase opele or santase me kya. Okay, well, so the guy should be very careful. He should apologize to the girl and do his responsibility as a father. I mean, Shakaristic Ventures Akachi and Yakrono. Yan the Zahara Meshan in the G capsules no abe jaswo. Me pachu Dr. Amwa, Dr. Yami Ensha pass drew where would your bank and Tessa. Akoma FM. Bebrewa and yet Dr. Kanemu San Yadiano and Casenko just say a year when you been on campus on swap when you couldn't be. And no, wa, Wobema Gun San Krogu home, Wobema Gun San a Krogu home, and when Yakon not just say. And you may go one just when you're gonna rear syphilis or bar or depua or the NA will share a Zahara Messano, Makumako 3 no caps, cap bibu to so no G caps or some you know not the anum and opinion you mere bra what did you when we are say and never say not docro Sandia Cranua Zahara Messan in the G caps or slibet to us here Zahara man caps as Bema or Mobrofo no Akoma FM. Now won't to me from where you must also on Crawforma would ye Zahara man caps or no be na enye poti hindi aba mesa no typhoid malaria diabetes eno no ebetumi aboa wiye pa mesro wo bia ne bibi wo diabetes eno mentonchia nanum hindi aba mesa bedi adanse o kanshi drug lane ubenya bi heba ne famasi chemical show bia mu nyana friend 0246 348334 0246 348334 Dr. Amwa number no na ene no eni nkomo sesia na na ye funeral parlor me pache wo ma we ye Akoma FM in a grand style and it's a whoop silver gold basins ni bowls no tray no what this year dear near man no me pacho kona na ya funeral parlor na drinks handkerchief towels ni cloth no na ya funeral parlor onim near mem na near bie wonim near echo engagement no whoop silver gold basins e betray na wa hye wo near man wo so e engagement no ase abra ne bo da form wo kuma se Ashtown Nana Akwesi Kwakos house number ME 118 Fred Nanaya Akoma FM 43 38 9725 0243 38 9725 Agree? Marco eya na mi dia wo baby na eya na mi busa girls ne say eya wo mu ni baby da na ana omo hemu ho na ye omo de ana omo hu na kire wo mo na ya na omo soa nsohwe bia Ebiani ana Daniel ke kansam fon de kire we Daniel ena nani atra nani nto wo ke ka de opa kire wo wo hia be ma wo se wo no ankasa hu ni Facebook no wo dane wo ho saa ena wo de ko saa edo be na Daniel de do edo be na Daniel de do wo yesi saa ma no wo de wo ye bibi sama no yemfo mo nya hwe ha wo yire ho na YouTube ho Facebook ho wadane wo to e na wo hwiri wo to ate se banku a ana die ho a esi tro go so ho ane sokosokosokosokosoko ya dane ye to no ne ye to no busu se ya not on manu guso ni ya wuso ni Facebook TikTok hey what did to amen ko say the
twisting. Anya twisting say. Again. Me say mo gansi mo say we asema ya won kan kire ye. Mo na mama brone ya dos wo say barre titriti se ba ma huntini titriti moda no masaisa e dia semwa ene ye bnada ne so ada ne fiada e dia semwa mesrama gesi mesramo na ka fancy sei wo be hia wo ba na wo gese wo brasa wo be kona wo ba ene dia ayafue Matazi mabemu, 1 CD mabemu, 2 CD mabemu, ajay. Daniel, Brady Yesu, me na Marco Daniel, Diabono, me say papa and ya. What an insubmission num. No one or by reason said there will be Facebook, YouTube, platform so na omu di san kwase asa me say Daniel ma papa ane ne maame wo mo ani ana ho a me so omu di omu sa be show mu enum say na omu su na data na me say omu chi ma aka ho e kwase asa mo maame fo ni papa fo bi ti omu fie na wo mo hwe wo mo mama na wo mu di samfo no na omu hwe ya ne age fo no fa mame police fo ba na maame no wa hente ni mu na wa fa ne ntuma no akata ne ba so oni fie ha mo hwe mo yie na nya sa eduabo no entwamu da eti mo hwo mo abrabo yie me de ma akomatufo awie kire eyi Daniel danso no papa se kopim se wo mo bayi o mased wo mo ne de wo mo dabia me se papa wo ne de wo baye wo ne wo ba no ye de mo baye me da se kafefe talala no kafefe no mamenka kafefe bema wo tumu sa wo bema elfon ye ketekete ensu efra no ba enye ntintini no elfon ho ye didi akura enye yie bema no na wo bema anya basasa no ye pese ye de ye poki enti sa wo bema no nya ye sra osiesie kafefe obawe emae chaka honye ayase ne nye wo aforo ye tie mo tepem mesra obawe adro ye kafefe emane kafe mema no ne ma no so kafe ma no eye kafefe Daniel ba kole na apedan stade bobo ase owusko bi won kokko Akoma FM 0243 105904 0243 105904 0243 105904 na ene Harriet ene komo sese na mom Dawood Eba Hospital the doctor ede Dawood 360 capsules aba eye mane memedro wusisi ene ye wo ya wachia ukotodwe eye anwututuo mepachaw entena so abrechire ba bia wo bia no kra miefa Dawood 360 capsules mrawo wo ba na bema odie no Dawood ointment fetwetwe wapo no wapo so wo joint to joint Akoma FM kurasa gwa netua anwututuo ene wapo so pains ni nyina no wo ya ebe heba na famasi shop de ukọ ho a eguwo chei sa chaka na paya bomodia na frɛ ɛwɔ 0244 886437 0244 886437 evangelist mami abrante yi papa na me kakra kyerɛ no sɛ agya banyini ntrafie ma asefuamfo ebasa na ye kan pa bonifo hu fie wa ye de wo kam ba tan de wo ba epia bontin ko di sa adwuma na e wo se wo e bia wo mama de bi ho wo mama yi de wo de aye Alice ka hunu se nkrofo de be ye wo mama na basa na agya utimi nya kokoduro fantom fra fampa bo bi hye se wo kwa bante ko a wo ye wo baba ne saa na nyame atua wo ka
also ye panyin a wo buru mfie aduoson na ka aduoson de minim se anka adwene wo tirimu ne unsusuye ka we ba ye wagye ni nyina fa akwa abusua no ho akwa pachaw mesramo me bana fom mia papa meginam ubusa ne se papa wonye mfie aduoson eya dan ene otimi hwe akoda wonye mfie aduonu nson de oka ne se na se eya dan a me koi pe bi kakra ba na me dia na papa wanyina du se na oda so hwe akola wonya 27 years enti nsamfu bi obedi bia no obedi atum ka me hunu ye ka mar na nka yesa na nka mo mema mo atem ho na mo gina baabi ba na de wo na waje agem na o kasa fon so kra fa fon mam na me no obu nkasa na yesa mo mi se obi ba mo be say ne life but papa obi di be ye mama obi di be ye mama sa wo ye nipa wo kwa asore nkwa wo tie nyame asam dia edu ba bi se na so jilo so kase ya ne kase ayi akola no wo mu soro wo mu kase tia mpanyifo Matthew 19 Yesu se kane na nkante sa ayade na fe di abasa na ntesa no kasa fa ware ho ono wi sa statement go se kane na ntesa o se enye bibi ntia wanwan no wa mudua enokra eni die no enkola ne fama mpanyifo so mamu nhye enkola na bufuo na wo so bi ba bufuo ko jaba bi di yaw kasa asam na enkola ne kan no papa npo fani agro ebebem opa ho fani agro sese mu didi ubeyi scam wa fo bi ba wa sare na wo na wo hwe no wa jo no Akoma o de papa diagro na tena ho o be ba abra wo ma jai obesa kra bonentanua ka ho so asi wo ejali wia o fa ni nuanom na ase wo de yaw na akasa na oba de yaw kasa mesramo munye very careful okay e ma ya no so ye be sramo mususu njimi mo kachire wo mo mususu njimi mo na mo jimi kosu akuma mu yi ye desa no ade ni jimi bebrebe na tesa wo kwa twempra no se ba fo se kwa ntu nsu anya sa kakra en se kwasampanyi keka fro kire wo se oh no one pel so pe what ya one pel go woni mi answer no bia wo ye odwuma se sabi enku kompra na wo ba bia eya dwuma betim bia hwe wo na watimi atras kopem se be ma bi be ba no ba be hwe wo hwe de wa ye wo e no de je also one pel no wa na aso a ho ba enti Facebook no sa na tie mo amudi Facebook nsu tum ho fo no mo ya de atoales na mo fansu anyansa me da say e Faces Bamboo Toilet Roll e we make am for e de ama o ye de empempro ye ne yakase empempro na ye Faces Bamboo Toilet Roll ye say moton what the WC ni mu a enchoki me because ye moton has chemical be enim ento so ku ni e ukosko no apebi ko Akoma FM best come ye de na wunya scan to padia we using for the meantime ansana wunya bi eja wakwa akoto ye kama enu nti ne ye kan for Faces Bamboo Toilet Roll de ama sorry fie mu companies no enu ana munyizo adepa wo fie oye Faces ye no enkran block B612/8 ata nkpakwa Shinoff industrial area who enkran na pe Faces Bamboo Toilet Roll etu akoton wa eye 03022248843 03022248843 Kumase Fre 0550 000 Akoma FM 000 990 ma me enwishe me be Helena Nketia Reko Patterson USA New Jersey ne birthday nyame ensha ne pa onya ne kese ena mama on se nyame yaduma ya wada na me ma test ye nda oda form ye sie no nyame yaduma ya wada enti abofo nyina meboaye mama me de make can say Facebook abo ankrofo eye both sides advantages or na disadvantages so it is a wo hu dia social say ya na beba be ma no onye matured because I didn't know when you say irresponsible unu obi anyem say ebi kra wo gidi say nye wa DNA wo ho adan na wo meye na wo hu sakra ne ye wo ba na say wo tno hu ahwe na wa hwe na say ya no moye ma adwen say akra no mo hwe no fi say o ka chen so nko yingu e na wa nyengu na akra nye kwase abu a unu obi adanyem say 4 days mama say 4 days a say ne adanyem minute say ene anyem 27 years me nim unim
chese metu ode na makoma eye no ade ntina wo so ka che ne se ono akra na nsa fa se wo wo so wo mpanyin se no eto onko yingu ade na ono na nfa ne sika onko yingu enye mu mie no nya na mo enjoy 4 days no wo so ne da 2 days pa 2 days no nyenyin se na aba no ana na ka so ne da na wan hye condom no onyim aya na mi hu meme bi adwe na me nka bibia papa ne ka hu bi because oba ne ba na nka wo tia na aka wo ndi sansem hu na sese wo die no asa wo so oba ne so dodo at the age of 27 years also onye adwuma wona wo hwe no ade na o ma aba ne nko na nka wo ma bi kran ko nani me wadanfo bi o ka chem se me ba me hwe na akofa nyinsem ba wo be ja school no no oba no me diskana hwe o ne me nana no because me ma wo me mbo ho ka emfa nko school ma nko nyim obi ma nipa no bet na me so ma me family kan hwe no eti papa wo say this time na wo so oba ne hu sa de na waye no se waye na adwen so obedidi a onye na adwen so obeheba eti akra na ne dia wo so agye atu mama na de ye ni nti na ogye tu mu say ne ba wagye atu no jitum say ne ujitum na mini ha na ma first come ba de na de be oba papa ye ka tro ni nyina da wanim na munnim say ade amoye mu betwa so abada bi say so na oba fofora wo oba na ofa ne ho adwen so oba no e be nya safa no won ka say ne ya na be hwe oba no because ultimi fo obi ba o say so invest me bo mama ono so ko school akra 1.5 years unim akra ni mpo na awi ase ye ma amre kakra papa nyame sakra wa adwen wate nyame hu mumobo me da say aya Akoma 87.9 FM Akoma FM eno a ena waso eguso da wo kan yankwa na menimenu abema eni komo bema na memo ha ya na pomute say yankopon adumo na anso nyame ato me ho ye papa family ramu na yanko eni da so he back clinic eni da so he back clinic na moti yanka ene awie enti de wanya akwanya no wo hwe me anase bia wo tie me wie eni ho asem ene aba na se eni ho nkomo ene aba abedie enti mama yendi kan ma memfa numbers no entudwa 0559 90 12 34 0559 90 12 34 0540 86 42 32 0540 86 42 32 mama me da se empempi no eye na se me base na ma be hu aya na mani age no kwasem me hwese na wani susi da honom na ade bia wa kire hu na makoma atomi yem no kwasem eno na empempi ya na me ka kire me yonkufo na se meni menya akoma isia meni omudi nkomo bebrebe obo no ka ne how be the kire ena mani ena yesu mani ena de otemi nka bia o wa ni ho how bia no ontwen ben na fidie no omfa akasa homa no numbers na me de agudwa no omfa no omfre na sani die o ma oni endi nkomo na ye hunu de ye be ya ye be boa no mama ena wie ye homa obi a o say mako hospital doctor akache me say glaucoma e o mani so ana say ete e o mani so sankro ana say obi a ye no surgery and I say your operation I mean can say and na do na beti ase e de se kan aka wani nani no owie no ba ku huna de etwa ene da wani so ana say wani no wo hwa de ye o say obi wo say me hwa de a enipa na e ba me hu se nipa na e ba so me hu nanim eya na areho pa obi tumi say obetima kan atade e hye nipa ni nyina but o hu nanim no bi won so obedenya no na asa nanim na amoa obi amo no hwe mo nanim so ba na nanim amo ahono se ahonhono na asa kuru abenanim so nani aye kokko obo nani kura onim se ma obi ani etumi efiti se ne ampompa abono no eno ye infections ene ya na decide ne ba na do na enim omunim se bi e ka se gonorrhea anase chlamydia ye sebe obaase yenka ne sa enye no mama se woni oba kra na edi empaso nkita ho na onsa ko ka sebe nsuo ni bi no se wanhwe na se wode ka wani kra na ma otumi enya infection no ebetima tena so mpempi ansana adani hodi ba na do na enim inti awie de otemi nka anase otie mi no ompa numbers na me de atudwa no wani no eye o sei eye tenasisuo ebo anase glaucoma no trachoma anase eye cornea opacity ni bia how be wakwa ma yaka yare yabobodin bebrebe de akire de e kan se anida so he back de enye din no
ɛna yɛde yɛhwɛ na emu no sɛbe ya ho bɛtɔ na atɔ na nso wɔhunu sampa maba baabi a wɔsɛ me ba mpa me ba yɛ me de arɛhɔ na ɛba bɛnei no me ho atɔ me no ɛno ɛne ya na ni da so heba clinic yɛhwehwɛ obi wɔ no ma ɔba ɔsɛma chinchina me de aduro gugu mani so a mani na enye yie ɛni da so heba clinic yɛmfa aduro enwu yɛ ni so yɛni aduro a yɛde gu yɛ ni so mesrɛ sɛ wopɛ sɛ woba na wopɛ aduro de gu wɔ ni so a ɛni da so heba clinic yɛni aduro a yɛde gu yɛ ni so yɛ de ɔbɔ adeɛ nhwehwɛ mu ɛhahama ɛni nubran yɛ ɛna yakeka bom ɛna ɛwade nim die mu no ɔde adom yɛn pani ɛyɛ elder owusu ɛne Dr. Friye a yɛde ɛsa yareɛ nti ani ha obiara a wo bia no tutu anamɔ ne bra ɛne da so wɔ Herbal Clinic oba onom akɔ nipadua na akɔfa wo ntini ni mu na ba wani so na ba bɛyɛ wani so adwuma ɛna sɛ wo ban so a yɛbɛnya abotani ayɛ hwehwɛmu sɛ yɛ pressure ɛyɛ hypertension ɛyɛ sugar sɛ bia wo yɛ diabetic how bia ho bia ne benya botani ayi hwehwemu ne ehunu how wansa ne de no aduru de ama epi sɛ bia wo yɛ diabetic anase wasi kire ekosoro na sɛ yesa tu eno na sɛ anase bia normalize u sugar no ama na sɛ kofa aduru foforo de ka ho ma wa obi wɔ mo sɛ me no madomani so yemitum ntimpempi ne anadodo na ba yɛpɛse ehunu sɛ ni sugar level ete sɛ ye benya botani ani wadi nkomo ni ehunu sɛ aha ene wo sɛ yɛsa yare no efiri na ha ne wo sɛ de kokoduro bra eni da so wɔ Herbal Clinic na ho de oduro ho no ma ya bɛyɛ abusua ano no enye sika ewom sɛ wiasa yɛ dendie nanso ma me sɛ oduro ho no ma eni da so wɔ Herbal Clinic kakra bi ekura wo bia no yɛ bɛgye ni ahwɛw kama ni ani wadi nkomo abre ne abra no yɛ de numbers bɛ ma frɛ yɛn aduane bi wɔ no ma udi a ɛde how ɛbrɛw ebo metimi nya nsunsuanso wani so wadodo na anim benda so Herbal Clinic ko ba ye benya abotre ne a check broni beka se allergies de eye mawo de enye mawo ye benya abotre ne ene waka itima ma mfa number ni ensan to dwa bio okay 0559 90 90 12 34 0559 90 12 34 and 0540 86 42 32 0540 86 42 32 mama ansana me de ma no besi no obi ono ma o say me de ebo e na abo mani so ana say bia me ni obi nya ntokwa e na bibi ode ne nsa ebo mani so e na obi ono mo nso a enye ntokwa e na enye buo obi o ma na bia aduro bi me kai say obi e bae ho no mo frinzema no ho a obae no say battery acid no agu nani so mi hu mi am sheme ba mi tua na wa mi nya bota hwehwehwe mtuatua ne nuane bi a wo se odie ni de ni kwan se odie me ma ni nuro mama me ka se rade ani monyam se eni bo so me ni pa ne frɛ me ka se ni na no mfa hu hwe na doctor ka se obe close ha ene no nani no timi di huna de na me wonwa o se me be na o ka se next week obedi achi ni aba na o aba be di adanse ka se da rade dia na enye kasa na ye kasa tutu na mo ne bra eni da so Herbal Clinic de o timi kan na se bia ne o tie mi ne se o akra ye wo Tabora Laji Walako Junction ena Kumasi so ba santimantem hanma ye wo eye kwada so estate ye ne estate park no ena edi enhwani mu woni na te sei enipa na ba hu ni ye ena na broni friend refractive errors ye wo yare bebrebe ye wo strabismus amblyopia edin bebrebe ba nye din no eni hia ye de ne se ne wani ne tie bia no tutu anamo ne bra eni da so Herbal Clinic na aba ya so ye ya ye benya abotre ne aye nhwehwemu ne ya hunu ba bia wo se ye sayare ne efre na no kre mu no ho beto na nso wani no eso ate wan e de amawo ma yare no etimi kankwara enima kwara e na enim opani obi ono ma na wakonya infections na wone oba no omawo na infections na akra na nya bi ubon sa akra no ho no ma on do 6 months e ko na opposite na nini eye kokko anase prunsuo mama de be hwa o hu na de kro afi na akra na edi nyini na o makofa sabio no fusuo se edi gu akra na ni so eno wo ho no mo nanso na wo se oba na onya ye nhwehwemu ma wo oba no ene be ma no eni akra wo se mutu ana ma oba
na yehunu ade a ekofa saa ehaw na baaye bi se akra ne betumi anyini ena ne ye frɛ ne mehwɛ me baabi no se wanhwɛ ni yabon sa akra ne nyini no ɔhwɛ opa ba mo se n'ani no ɛda baabi na ohunu ye nti mesrɛ sɛ de ɔteme nka a ɔwɔ ani mu ha obiara no ɔmbra ɛna obebisa sɛ nira so wɔ ba clinic ani nkwa na mo hwa no there be hypertension ɛyɛ pressure ɛyɛ stroke ulcer enumka fibroid obi a ɔpa awo obi a akɔte infections ɔba ne mema ɛnanhyia mu ha obiara no tutuana mo ne bra ɛnida so wɔ ba clinic ɛyɛ prostate ojonso ntem ɛyɛ den na ɛhaw ade a yɛnsa ɛwɔ ɛnida so wɔ ba clinic ɛyɛ sɛbe ɛtwere ɛne kwata ɛna ɛdam ɛno na ɛnida so wɔ ba clinic yɛnsa ba de aka de oba hɔ no ma arɛhɔ na de bɛba no odi anigye ɛna ɛbɛkɔ hɔ no yɛmfa yɛ number no nto dwa bi number ni bio 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and that's 0540 86 42 32 0540 86 42 32 mama mpacho madema no besini ma menchia me amesofo me pacho eye sofo ata apostle ata kwabena JB out that House of Jacob Chapel ano ewo Krofrom papa baby a obi a oba mechia o nyame adom ochina e Black Night misrado fo nyina se omra Krofrom eye boy so mo e bia gas filling station e hye en opposite ye hono ma nyankopon hira nyame hira pa me da se eye Richmond Herbal Center akache ne de ne e kyerekuafo nku ne akuafo semina no enie wodi akuafo semina no ebedware wodi dware a fibroid ebe na ne sansa ye wo widie ni mu ana wodware wi ana honam ye ohene be ma wo sisi eye wo ya sese wontumi mu adwuma e wo mpaso ne de days aduane besi table so nyina wogyina so bedware akuafo enku no wo wia wodi akuafo semina no asra ebe ye widie yie wo sisi na ye ya ebekọ wutina pa ebekọ wọn tutu Akoma FM akuafo nku ne akuafo semina enku ne semina wanwaso aba Angel FM marketing department ubenya bi ato Sam Dora and Co Herbal Sam and Co Herbal Blessed Herbal wonu nyina wo kewo Jeff Herbal wo mankasim Paulina Esapon Fiko Herbal ewo konongo na Richmond Herbal Center fe wonom na ma nsanka akuafo nku ene semina ni bi ewo 0249 0249 18 68 45 0249 18 68 45 na Emma wonsa enkebi eye health Akoma FM kan fodi ama wo na wiei health alert your head alert yade ben ene hawo yade ben na aka wato ho yade ben na edi woni sepretwa yade ben na ye ne ho Goliath ya chese ene watete wo ene David ewo health alert clinic obebo no taya oh no asa yade ni na herabasa etuko omensesene maye diabetes hypertension ana wonsa no na yetiti stroke typhoid cholesterol no edoso ni peduanim gonorrhea syphilis ulcer prostate woni peduanim no na se ya na ehyehew se yaso jasrama ediagu so anaposisi yade wontun mo twetwe ya no wani so bere wuda na Akoma FM alert clinic ye ne wo a doctor for ne nurse for kunini ene nintini ye mfidi akese ka ho a yade to yade ase ultrasound scan massage physio ne nyina no ye ubenwu ye wa Ashaman ye ne Queen's Hotel ena edin hwanemu Medina Post Office ye ben First Atlantic Bank aswa Crespo City Junction ye ben Block Factory for health alert e was 0242 51 88 93 0242 51 88 93 na anyone more any enkomo Roka Clinic Limited ye ne de Pakum capsules abedwa so memedro ya ben ma oba da Akoma FM ye no mu a etutu ase jenike 442 oba wakosi okuma mu wanye na niema agye srepia agye mpataku be ma ben paso wodi aye jenike 442 ven capsules VNE
eno no eboa ye pa ma wodwo so wodwo so wote ya beko be ma wo prostrate wodwo so tentem ni titi wanadwo wadro no metformin capsules no eboa ma mogye de afrosane ye nipadua ni mo wotu asegye wiwiwi fa na amro mo kwesi form woda anadwo wontumi na arthritis mo amoye adwumaden agudifo ma ne mema modie eye metformin rocket ewo kumase alababo abo station wani sika house ene di hwani mo frɛ 0248 50 0248 rocket for number no Dr. Mensa Herbal Clinic Dr. Wanda Kachene Yeko stroke hepatitis hypertension awona wo pe asthma ne musa yade prostate and diabetes sisi yade and menstrual disorders wo kidney no ene ho atochema meso tutumika na bra Dr. Mensa Herbal Clinic Dr. Endimnuro Dr. Tinuro ase Dr. Num ama wo de sa yade bia bi enu nti bomode na bra owo kwotwi woni Guinness Depot no ene di hwene mu Samek Retimum Herbal Powder Mama Messi Akoma ono ansa wo kɔ Dr. Mensa ono akɔpɛ bia ma no ono no ma na adwemu bebie obesua de obon sakra na bon no mbon ye na emum na niema bi na ɛha no niema bi na ha no ampa enu nti enkran medina zongo junction ma na FM dan mu ka so oni nsene high school hwene mu kofodua enka ne babia na yekum nam no takraze woni secondary college hwene mu sunyane Presby Junction wa takwa woni Dr. Force hwene mu na go so main lorry station dunko no fin Dr. Mensa oni post office no hwene mu frɛ Dr. Mensa was 027 11 73 551 551 Dr. Mensa any winning komo we OPK hands free you can for the amount would you who see a true OPK pet not just a quality hands free no and a water no yet didn't charge aba a charging 10 multi-charger port 3-in-1 cables na quality strong na ne bon so de airfo ma onsanka OPK hands free na ma onsanka charger no ebi wiase aye den to ade ye papa na ebeche ede ama wetufo enfra 0242 49 71 49 Grace Gift about Clinic and Laboratory Services wonesi ni papa na wonim nro na yere sabia ne yeka fodi ama wo prostate cancer enlargement why yemre won pem awo na wo pe fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis A B C and D typhoid fever and malaria all sound kwadia wo hia wo bia de wo hia no Grace Gift about Clinic and Laboratory Services Kumasi Oshum School Junction Oshum ama from Barakasi Road and Krani Wachimota Petroleum Bangalow Fresh 0543 32 0543 Akoma FM Joseph Fashion away wono na apamata de kama de ahyem ye ya medite he Josie ewo bomoso oni meet me the sports ene de hwene mu ya nchena bro nya bai Mr. Manen pempam wo manta de wodie wokunu de mo de bekwa aseda Josie bepam de ma wo wa brochire ba bia wo bia enkran ba bia wo bia jo bepam na fe ye de abro ye de asendo wo kuma se bomoso oni meet me there ne de hwene mu fra Josie ewo 0243 433 465 465 fashion fast Akoma FM she's wono na ye meti kama na fe waye me makeups edi amame wo Kumasi Sports Stadium she's any Unity Oil na edition wo Opecon Road here Rivon short cutting bibia no what the bema friend no it was 0249 155 776 0249 155 776 kan ya wa ba ya ba ko ahoma so 03 224 980 3503 224-980-36 and 03-224-980 Akoma FM na fe yakwa homa so mama ko chi appearance no okay dieti mi bisanis na ono ne papa no amu ensan kasa nyinsan ne nya ne ba ne dia but ohun se ne ba no so de wo ba ho woni dan so dan ya twempran fie sen me ba cho asa me first time am ko ho ano no na nyinsan ne ba ye oh woni ni shia ba ko pe me ba cho ba ko pe me ba cho me ko stay ho one weekend am ba enti week no a wo ko stay ho no de da bia
na adwuma kɔ so me ba chawani one kɔ fam mani abre pa na bibia kɔ so o papa ene wo maame hu sɛ Alice Beste danso Daniel dem ni fie 1 week me ba chawani me call ye na me koduru anajo na de kye no o maame ni tu kwan kɔ ayie but papa ne de na me na wo fi eto de bi kɔ kɔ adwuma eto de bi otumi wo night okɔ adwuma kɔ otumi fresi ne papa phone ne so na papa ne de ableme e wo danso Daniel dem ho na me ne na akasa na wasan agye ne phone nti papa ne de me ne ne stay fie ho for 1 week maame ne tu kwan and the same papa no ebeka se nyinsan no enye ne ba ne dia me ba chawani adan papa no oyi onimsa ne ba ne hu ni ho ana me ba chawani no de mi ntumi nwamisa no so no na eka se enye ne ba ne dia ebia wono na ne ba onimsa ne ba no sabio obetimi adi ba wanyem o low sperm count no hu kwamo wo fom se oba abrantie de bibi obetumi aka kire papa enti danso Daniel papa se wo proof se akoda no enye wo badan so Daniel dia papa fabra on board na yehunu se akoda no enye wo ba no dia na yenye san hwehwemu no na bibia enye kama Sarik na ukokos uni danso Daniel ankasa tena like mutwempran ban fie sen me ba cho ase ehia ye me ba cho ehia ye be 3 months time na o ka se me mesra no e na me call ye no enti na metiase wunyi se ye nyina no woni na antena biem me ba cho de bi nyin se ne ba ya wo ye sa no na me frɛ no krom fa call no enti me so mi jai ne frɛ enti say na wo si eka good news ne kire no wo ko ni fie anasa wo frɛ no wo phone so say na wo good news ne kire me frɛ no phone so e na me ka kire no ela o ka kire me say minyingu no onye ready say obewo e wo phone so me ba cho wo ka kire no an wo say ai me pedro na minyingu no onye ready say obewo mu pedro ko yegu ana wo ko pedro o say me ko pedro nyingu no onye ready say enti o ka sa no de na ka kire no ela me ka kire say no ma misika na o say oni sika me ko pe bosia ela me say minya bosia kona ko pa bosia ko yin sengu me ba cho anya no ne sa chi ade mo twen pranti o ma wo sika bi de papa bi me call her no me ba ne 50 cedis no de ma me wo ko 1 week no me ba cho wo ba ma say 50 cedis anya wo boka 1 week 50 cedis wo ko de one no aduane ama no 1 week nti wo ko de ne ama ko like na wunim se wo ko di week nti wo boaboa ho ankasa na me ba cho me comedy ntare miensa kan ho ko ye nti na wa wunim se unko ma sada no me ba cho eno so ne friends eya na wo kwa akohia no me ba cho ani enti ahaya community 7.9 FM na wo ba wo ma 50 cedis me ba cho ani week de bia wo check no uko briba nchire me ba cho me Monday and me free ho Sunday and I free ho Sunday no week impo because week kwanga 70 cedis or somehow from Monday to Friday and what man pa cho ya mon frɛ abrantie no enyina so emfama me na wo ka asɛm bi so wo no de nyinsa yiguo die wo fa ne koko wo ta ye krofo de ma wo me ma me frɛ no na wo ka so ye nyingu na ma me ka sɛ wo mpene na wo se ya sɛ minni ne nkyɛn ni ntia no no enkromfo nyem kra na wo mo ba oyigu ma wo mo na nka ono ane de nke ye koko kra ma no na ma me se de bi yigu pa de ompene am ye nyingu nti de na ye de nyinsa no kɔto wo manimu no ye kɔ no ka sɛ nka menda na de kyea na ma ba na ma me ka sɛ de bi ompene bia me ka hɔ no ma obetumi de eduraka enti onyi mo ya ne de wa mugu so akopim so de wo me ba cho de bi na do o ka se nyinse ne nya ne dia na bia no wo nyina so bra wo de fafuro wu sa wonyem ene bra wo de wo ye ma me sisu pepepe de me ko hono mo me free hono mo me fa me ko ho me ko no na asemante ya end the last 2 years me ko ho ending of July enti me fa say earlier August ena me free ho bae enti August na mu na manya me menses ena wo me wu April 2498035 odini ba bia fref mini aba ko tia wa fa bi o fa kwata papa mini aba ma mi kuramu asante ma pon ko fi ase no takochi mini aba ma me ma onyu abejafo ma me ma moduma papa no nyankopon abrebi awo nhira mo dwumadi amudi so ye ni papa
mini aba mini de bi ameka se bi yen mi yonku mema no ma mo ma de mo mba se wo mo hwo mo ma yes sre wo mala blacka se di na so fo kan wo ko da wo no ba ne kwa da na wuji wani na wuni mi se bi wo hu hwo die na de beba ebe ye na de beba so it is senior me bi no se wo be wo no hwo ba dia wo no kura kenye it is se be ma ne no ma me no papa be ma na busha fo ni se wo mo ntira se mom bi ni se na ko be ma no ne o se wanya fe waje a na ma age ya wa se sira wo mo nti mo mo sha ko na da chi wo sho ba mani di ya da chi wo ba no be sira ma wo so asire me da timi ni aba papa me sha pa fa kwata we di ni ba bi afrefe Maa Akos papa bi yi ni aba ma papa bi yi opo siri opa papa bi osusu asu kan no be sa fo ebam I'm not sure that my family my father original Nigeria the contractor papa Kuchina. I'm not sure. I'm not papa Kuchina. I'm not a good so into a party of that. We can imagine my family the but me just not baby degree. That to buy for the to my youngsters. I'm not sure. Oh, you're tired guy. Then you are. Yẹn a doctor for papa mo yẹn ti jẹ better bank for me bẹẹ di share di yẹn ni ya bẹyẹ ọsọ ìpè university sẹbi nfẹ di àti lẹbi ọwọ di ni ẹgbẹ obi di yẹ lọọyà obi ṣe nọọsì àtàdé ẹfẹ ẹtì ní ọbẹ máa ń wà ní ọyàn ọhún adìẹ oṣù mẹtìtì ní akọni sí àkókò wọn màmí ní ọba kan má kyerẹ no ètò òbí kúrò àti ẹgbẹ máa ní kúrò àfẹ òdì ó fèsì àpáti fún oṣù ní wọn di abẹrẹ ọhún ebi ìyẹbi ẹni àdó pápá yìí tí ọkọ akọni ẹrọ àgbàgbọ owó bí àǹkẹrẹ ọhún gbogbo tí a bá gbé aka kẹsẹ bí nfẹ ní yẹn ní dia nípa ní fún yọ kí Maa Akos amíkẹ mẹsẹsẹ bẹẹ máa ń sàkóra ní yẹn ní dia òun tí kẹsẹ bí dna lè tẹsí ní ebi sílẹ gbé òkú mu hàn ọmọ yẹn òun ṣe sàkóra ní yẹn ní dia àwùjọ sẹ òun yà mẹyẹ ẹsùn ọ̀hún àtàwọn ní màmẹ no ẹgbẹ àti tìyànkú pọ̀ ìṣúra mu. yàmi ẹnṣà naija òde ní bẹẹbi afẹfẹ. Dr. Femi Amakufu Sidi Abepẹnsi nkẹsẹ fún asomọsọ nkwanta. yé ti o. The brain can say about Wanya de Crana TV Facebook now fan down for now in Malaysia then Wanya de Crana Beman Wanya de Akusu Bibana papa kafra nyame ensha menu abema 03224980354 within the baby afrefree. Hello. Within the baby afrefree. You put me in Cassandra. You're me, Ryan. Marco, we for you. Get no about one, Bisa. When I can't sometime on the past year in the lie, and I see we see on a Facebook. What's the one now? And I won't be so bad. I know you can't it. And I'm a single turn and I listen. Nothing, maybe I see like a bomb. We knew that I'm not a Thomas. Let's read my Akoma, the secret. The question is, I am proper on 9. Another young again will be the same. So I'm your movie. Now, more after the woman walk, help most and they are sent to the community. Now, why? I want to have a new home play a young night. Why, you could a few females in one chocolate. It is a plan over years in North India, in the fact. My cat is not a proper news in the jungle to food. This time, that's a new dress to a young 27 man. And California and Safety. Your money is in Colasem. As an ass, and I'll say this, and I'm a crime in Penno. What's I am Macadam Semica? So I come and watch it. We didn't be afraid. Hello, Maa Akos. Yes. It has sent to 1935. 19 young girl. Young person can say. Ebiana akola no boy no onye ni ye pa na mumwa na e ma mumla na o mun koda ni anya sa e ma ndi sika brain faith se no ba ni so bia e be yo mi enu nyina so asem e ni kemia no ba ni boy no e be ni klema gine yami ensha papa 19 we didn't baby afrefree Akos Hello Akos. Yes, me pacha yanko. Only abema one touch. Achuma da brain na make it kasai. Marco, the person who papa na samba ko. Abra o na baba man ko fa o ba na ba one na da da.
omo men se na na da ba ko na den na papa na se nyin sa na nya na ba na dia edru ba bia ya na wo fo no mo men nya abotwe yo aye fence abaya no so bi diri yo baba yo be na sani pa bonu sawe ya na edru ba bia mo men nya yo ase da na be tuma na men kan je pa se jile se edru ba bia o ma na kuma emla form me da se papa padru ba bia na ha dwe wudi ni ba bia frefre o ba ko bia fa di etwa to na men ko ma ho e champion brofin kwa mo ha champion brofin kwa mo ha wi mo makondra na ya ko ni ukani sa dai na mo am sa dam so mo ai ya ba ko bia ba ma no ana facebook ba shira me ma no facebook wa aya wo mu ni facebook no o mbo ba ma no enko fa facebook adai kwa wo gam to je kwa wo bai ba kwa no me ma ka je go gam kwa nya sem kutwa kwa go je di pose me bia me ko ba ko bia me sem ko fo we mu o mo je ba no e die je ko fo we mu kwa wa nya da je gam se ma nyi ja ba o mo se ba na me me di no ba onye wudi ni ba bia e frefre me pa cho na twa to kra bonito Abu Biansa, the Catastrophe of Vichy Market. Okay, Yanko Bobby. Eja, mini abe man na make us out them. The family children say, a Diana Yindi and Fisi Kankoto, and family see them. Unu Obada, with an amen pen and I'm coffin and I'm doing the two with them. I think what to be Abaquatem Crada. Now, Papa Penuma Wauba, the Biam catching any hour for Yena Ubi. Your money, Pia Carbon tray, you need your Mukoyu. It won't prefer be one the Befia. Execution. Ni na ho abotre ni edi nyansa edi tu ba bi e he amuye utu so bo odua de o papa do da ase ufu ai so pe ho e che o pakra ne wo yi nyina na mesire mi ni aba no so e ma ho ade na da ya so no ye se ye fere ne se kone ko tim uko ye o se be ma ndie so no oba anyem ya no amana du no wa yi de atu uko hwe mu ya ka uko ho ma be ma fu wi ya woni mi nyansa wi ende wo na anyem nka je se akwara no fa media oba ye mo gbofu Nyami jamu mu ko so ara mo adwuma nyame ensha me de ade Maa Akos program no e yakoma mu nsem utie mi a obetumi de wodi aba ye wokumase askwa ye ne kumase mo ene di enhwene mu ye nyi sika enu nti wo ba sade etie bia wasam no ye bedi a kire ade Maa Akopim se wo benya wo solution se de abusu pani sam ye champion beji adwa wode Akoma sports the powerful sports ena eto aso enu nti enyiwa fidie no free ha kwaso a na ne yentina. Feel every taste, it never spread. Top chocolate spread. Every day, it's our drink. Top choco instant mix. It's 3 in 1, and tasty too. Made just for you and I. Top choco, it's chocolate. Top Choco chocolate spread. So when you pick for bread anymore, I'm gonna come and say, now Top Choco instant mixed chocolate drink in swear. And 3 in 1. Edge to phone friend 0551 033 033. Top Choco, it's chocolatey. FDA, AG, AJ, Cratchway, Atum. Ya wa good yemun sam ya wa good yemun sam. But me say ya be yes ya. Ya, I be